ine tusisie Usakuani wa muthenya wa umunthi uiliata ansama unyuvani na mivaka ya IEBC ni abikia wala MUNENE ukwesila sekana ni alitopika na ndi kethani na abika ni kitumi chao kitha itana abika bu na ndi kula ya ku italwa nondo mwana kivira nzamana IEBC wa fula chebukati muthenya wayo anaisiye kula yako no kila kula ne kutalwa ni nondo every vote counts na ndi kila kula ya talwa na itoneto kwetha tukunenga mausungio asu na ndi kula sia kivira cha usumbi ni siambiye na kutalwa na nito kwetha ndi tuisisia maondo asu tuisisia malemba tamenga liko siki botokanyo kukoneto hata kwili hata niki mundu asu wako atakura mbinge lemba tane yeu na ndi tuisio kethia Erastus wenana na Bwana FM yulua manual na electronic register FM kwende ni aziati yuko mondene tuona ni mutabazi wa kendo kama ketawa kwethwa na ketumi cha muungamo ula wina huo ketumi yu ngalikwa ila ina asia ile tuyenda electronic ati kwenda kuwa ngawa thangu umondene atethwe ni electronic ni manual sorry ni manual ethangu esu yani umondene mateswa ni electronic na ni matethwe ni manual yu ni wewe teto iweta bana ni ko tha weto ndusu ula wawetwe ni musumbi umwe wa emwe thimo meongole na ile kilungu cha watu jaite mundu muswaka tu waite mundu moyo ne ambanga kuya kwasa na akamyathukia yu wasisia ulona asia ntwailete kwithwa na manu pathi kulu yute utilie ba anaina point pathi kulu anaina point nundu niwe sikipeke ndukuma katika Usakuani that manage kita wa perception ni we anewa nundu twazi ati katika Usakuani mundu aile kuyanewa na akoneka anewa yu ukaenda katika Usakuani na with you they wati tiko nezito katika kama asini ati ino ndungiteka yu yani mundu tu ni mutulia ngo ukethea na akapanga ukwe andu mata kila cia na yaba ni setene yako ne ku ailo kwe ati IEBC kwa ndaia nendo kuna kula yu na uza mbeza ziakwa tiza sawa na nikuwepete sio kuma 2017 umbombanise kula munduzu either na valid point yu eka kikosi cha serikali kimya ndukaete kithoko na munduzu either na valid point ya kuthikoti na nendo kutapia unduzu tipina kutuma Usakuani ulawa niki nundu munduzu we atuma kuna kula niki yuko tithenganisia undu nesa pengale kwa mwena unje na kana teikwenda electronic teikwenda manual kabisa nenda kutapia ngale kwezu umundi hata FM agethene na ino ni mutaalamu ngale kwezu umundi ni approve wa wrong yani lewa kile na weta keina kitona kutwa ndino nesa nundu uko tukete kwa analyze ndo zinaendete nundu yunenda uimagine kashakwa no abika station hii naewa mazini zikwene inuka na ndio na 2027 na kemu kwenda kula ila yake zo we ate kunite popeza baendete ata na unduzu wele utulia ndo ingi monongo yuko undu mwene wa ambao neka utheune nesa pe undu woneka ro utheune kana alama na sia tutumie electronic na mana sia mena mwikio na IEBC yani vitu ni rocket science atizindu sienda muno sia kwizile kwinga tutumie electronic ni ya mani kundeliver kila kikwendeka yoka na beke ule kwenda kukulia na kuni kwenda wewe unawa watake ndo chai Kenya netu idha ano tudumu no na wanenga na example ya kampuni imosi ya private ogesela ni sio kuna mondo nesa na sio nisi kuita kene ogesela sina madena niki uka kwese thea sindula sia serikali muno sina madena lakini sindula sia private sio nesa no kuna mondo medical nesa na kuno na ndo in private sector so FM no to no ogesela
agency ya serikali kana ona kotomila ilo pia sia ando no meno kukesethia yani si effectiveness sana ni sia serikali lakini walikandi ni wa banks mosi ya private mitandao amekumukanike usethia mondo mindedness lakini ma serikali medina ine ndo gotebe kendo kimocha bata muno eleka la wizi munana wa mwema ndo serikali ndo kuma na ndo private na kepaduka njayo na private sector private sector strictly either the imanda faida either the imanda lato either imanda profit katika onduwe ndio lekweka kuona bengi ya private sector ikweta kwazi ati tiki ya shilingi 200 na tenda 205 hii tawa ni wafa ilatu kwati hizo ni private sector yondo na kile pinda either alikite maundu ikwate faida uzu ailewa ati serikali ndio imanda faida serikali imanda asiendu ingi sike pathukanyo ti faida na ti ona timu pakapa kwa faida serikali imanda kweanewa kwa mundu ula monzu ti faida imanda faida na imanda kweanewa kwa mundu ula monzu kala wizi serikali nditha etho na mbeza cia gwendera we anagu ikula ciati we mundu ula monzu aiba na timu tethiata na datikata nikana withene watetheka na nicho kuona ukazizia mashirika alama kimwene private sector wana ayika maundu gethe efficiency yayo thithi ulo monona nime maoleta ngalama zindu nimwe serikali ni onogethe kwizia wewe amugamba igwe serikali nditalanga lama ukwe nditalanga lama methama igwe nditho athi imando ndu ikwezo zeo bya faida ndune serikali methama imandwa kuyana maimanda kuyaniwa kwa labda mundu ula monzu na yotu ilingi kina kecho mundi wase kimskit nisia imone sia feli lakini tia tuina uwezo so na yoba yotu ilingi kindu kiucha kwese the private sector si mambo mito kwa manesa lakini kiki ngetu ina uwezo lakini tuyibikia bala to ilitobikia niki serikali inaenda kutabia sinuzi yanzi kuna wana serikali inaenda kutabia ndo dhikete yuka ekazizia o alameta was stakeholders akuli ati ene yanda na munango ni ando amekwitibela ando la makwitibela mwendata magero makulu ayo amwana ata makazi undumwe ile pa imu tukuikia baage kuzi nduzizi ka kunewa kundu kungitetebo na ndo serikali maikwenda kithoko cha ando amekwitia utongoi mayazi ati nondo ando azima izie sinduzi akunwa kwa yakwaza pate mundu ebakupe niwe mekoda meyane titume mbeza mbingi tike kiume kwenda nekana meyane nondo serikali peke ndo imanda cha musingi muno kita wa mugo nondo to no kwatika na serikali yake ya mbeza ziana mbingi muno nekana mugo wikala wivo yuko wona serikali ni ukunea sindu izo ni utwaje ndizo mpaka yukunea na kuchaina sikatume mbeza kundu kutatu ilazele rume kabagenya nikana withie andu ala mendo nduzu momena mugo serikali ya ajivu jao ni ya ajivu mugo lakini ne tumije mbeza mbingi iko kwa na private sector ne undu private sector ipende dai manda mugo na mugo private sector menda mbeza mbingi lakini serikali meda maimanda mugo na yu wevo yu nikana kwa veras ni kuliache mwandu wa vinyandeti kadhani ne wienesa asiano kwenda ku privatize garbage collection nikanda we say there I can tell them both seras okay privatize garbage collection we say there neta wanenga mundo ama neji na ende mundo sweka aya naona mashirika mwe parastatus na tasie makampuni no masukali na sinu samu the bosuke say ne modhi na hii meyo lo asilikali no to borrow ideas ya privatization kana ni to note the sindo ke say there ma corporate ma serikali na sindo ingi sia serikali no tatu inaengelea mundo na toka mwe bata serikali nikenda we say there ni wa Iran na ende sia we say there ni sia prosper niwo ukazicha wethe ya sindu ila twazie parastato mibela ya serikali parastato ni company ya serikali ila elozo bya pesa lakini munango mweza wapo tena wethe ande uzo bya pesa undume ba ama zisilia you nebo maenda level ngito ya privatization na privatization twemeka kindu meta outsourcing makazi ai you ithie na nipepe kindu kumwe cha musingi muno ngwenda wekala weze mundu la we mwema kana serikali onande lo kuna biashara serikali ndelego tayo kuna biashara serikali mailo nengane uduma makanengane service kwa mwenende pa serikali ile kwezo kuna biashara lakini serikali no moze kindu unaona yuta Kenya wizi
serikali maile oka makazia makethe hii Kenya ni maile kwetha na company yo yandeke lakini undu company yenda mbeza mbingi serikali thili kila yazi hii ekati finance unduzu nikana petho pendeke o ziande nikana withi tikenda kwete zintu tandawa mituki tikenda kwete zintu maleu mituki sindu zivo you privatization ni kindu twa device itwe kwebinda yasa ni body ila situ support ya IMF World Bank na makatu yati privatization bado ayo thaguma nimega kindu gitwa ni wiri kindu gitwa performance contracting na ukula wati mi itatu ni athala una jivie cha utweleze mituki okwa kubipyo no yele zino yele tuona ionaitie mi itatu thithela tayu kuwa mwandu apita ndeti anaja mi itatu thithela paiso kwa masakwa ile kweva na mabuti ula wa private wosa ukazizi okethea themi isu itatu thithela niwo mundu usu ni company isu ni athuku maneza na bai bandu bena mabuti na ni utabia neza ona KMC ina na ibinda yasa muno okay ndia privatize wa lakini yanengiwe mubya fulani wa serikali na ni ende angie neza yuko ni wese pethe no moto thana wa serikali ni ngwenda okutabia wambeana na juno kindu kipo serikali sio ndetie ya Kenya yoka wese monango with ya serikali yandika ona sie giji interview ata with ya peka sehemu ka kumanana nicho woneta bake naona abake tiu kite tisukuma ozumbe mono nundu ula webu zumbene andu make makathenge with ya peka sehemu ka kumanana ne yuka sehemu ko kumanana ko kabika bandu kethia ethwa nye ni nguthukuma na mwema newe munene wakwa na akwa ni kazi ni wake sindu zisivazi hivyo kethia baika thukuma kanesa lakini private sector ukaoka kitu interview kewa tenda results neither do na results you don't belong here lakini serikali ni pe nito the watu eketi your percentage fulani ukethia ukatia muno with their andu ma muziumwe kana andu makabila emwe kana andu mangale kwemwe nimetho hamebo na nundu ona thiu kasije mebea ya serikali nithila kwike wa audit keke kwa KRA keke kwa Kenya Pipeline keke kwa Kenya Power uziazi ukethia pe kindu ikutabia na yu andu asu nundu malikete bukwanze yako tha nemeo mamana withia nundu tendo ningendi ndo na mwema kwa nini kuzunga haya nagende ni tuwe katika finance ndio mwana kwa nini tuange muzunga rasta na tuwe katika project ndika tuange muzunga mukula jembro wende oneza mbia tuende neza na you to ile ku perform na that is why privatization ni tethete muno body mbingi onasia international na ninzi anzio muno ya kuthi kwa serikali ila ikwenda with niona results yake le kwenda kwika aya bana Dennis kulezo mwema kulete ne kwetekana ku no kwenda kwiwo wase waku yulu wakiu ni yulu watu sisi maundu ma private sector ni makota hao konekanga munango kana osiango kute amanga le kweno ngi ya public sector kitumi watu se wona nicho yasia atondo mwenzangu wami nonena when you are in the private sector whether we after making profit na in any private sector kila kindu chonde kibangithitu ikenda at the end of the day company uzu with na profit na guku maanda contract performance basis ukethia ni wize if you are the general manager within this year while it kusukuma company ika make this profit pe margin yela without nengetwe na wona wabicha end of the year and you have not performed either contract yaku ni go extend yewa you must prove ni cha ukwika different na kila wika ni don't get different results so uzithi yakana either we muthukumi uthukuma osiaitie performance ya uthukumi nundu kwikala kwa company nisu ni kwenana na results ilonenga company nisu unlike undu twasia yu company ta parastatos ilioni to the government with ya muthukumi ya parastato ndetha na stress mbingi cia muthukumi nundu utona ithi aniwe general manager kana production manager na hetha company yende na upande wa production instead ya avutwe ulithi equipment department yenge no basongetwe niweze baichange kinethi wa katika department ya production kwa upande wata pande na kila kingi
parastatos sitha sibo kundu onenga service to the citizen maundu ala meka wani parastatos ni mautethesia mwene nthi undu fulani wa ilito kwata when they are mostly they are not after profit making. Okay. Dennis nikenda erases na nabyo na kukula ni ukuli pe bandu bakabikwa ndi ya Kenya we say the institution sia silikali ni sia dokumanesa na bene the failure tila tona muthenya wa munthi na ninzi yaye beto na kutumika nikenda tukabika ni asia ndi asia kana bahikabikwa bandu withie no kuthukumwenesa nundu management niyo thia wayiki pathukanyo pe undu sirikali itona ida this street na maundu mayo ukethia athukumi usually make wa mea ukethia ni mese kana if you fail to perform this is what you are going to get so ila bethe wa baili with athukumi ni meka sanga lakini watato sisi igeta Kenya as a country tio baza kwisokikia babo okay ini sawa FM nikenda twithi abantu bangi kindu ke tonene ne chamana muno ndu thukumiwa mwene nthi utegemea maundu asu kila tuna pesa ndu sita wa policies na implementation siacio tuna mia ya kuyana ya kugaidi nikenda wise thia sindu no sia silikali ne sia thukumanesa na performance ne tha inzio kana penda mia ingito kwa ndo sobe nikenda wise tha topic yao Kindu kila kitiele katika uthukumi wa serikali kindu kila hizi getawa the performance contracting. Nundu serikali muno ya Kenya na serikali cia nthila zikwete kuendea. Ya uzondwa wa performance serious. Nienda ukutavya yue peke ndukita wa results cia undula ukwenda kwika. Niwaambia kwika undu pa ya mwiso kindu twita katika projects deliverables wenda wise kona cha upumwiso yuwithia munango meya wela twinayo nitwikitwo meya ya thukuma mandu maile bombezi ya nondu na metha meya kwela kwikona lakini kiuticho kinene kindu kila chapata na pala twaile kwelekela etha nitukwenda twisa kuona serikali no thitu thukuma ne performance contracting. So performance ata meya othipo lakini performance ni kiawa. Okay. Ni maya mawani kuikia kindu chucha performance implement ya wala kinje. Ona uzua performance contracting ni wathukiawa. Ni wathukiawa. Unduzu tia isaosa performance contracting serious ba ke. Na ni utabi mubagera tukweza za performance contracting nesa nundu niwezi undu tuka kazi ukwitwa uka teka tele andu makatele make wai mwekea performance contracting kwanza mwandi kwa contract ai makule kuupa iketha mindo iketha pension make wai ko paketha pension ai magazi ye etha bili waye you that is wrong uzutiwa uwo performance ni ati twaunenga kuungamia Usakuani na ati tivi kama tuku na mwai wa kenda mathangu ma itengo ciothe magetha beba Kenya na kila rimwe kwache kwithitha gituone kwayo palala ile kwithwa isu niyo performance ni mathangu mebo na maitwa witwa isu yeto performance na kila mundu aliandika committee ati nine tikela kwe isu yeto contracting uthi commit thine tikela kwiku you elo kuona kurenda performance contracting nicho kwiwa sindu taizu ziende na ndone azewa mundu kukulia nundu bai mwe yao utono utumeka wa mukulia we mathangu ma governor uthikia pisa cia governor ma Kakamega mathangu na Mombasa nuna performie performance da ile nundu performance ni andika iziro ya mundu no yake abisa kizu performance wathi utena pau nduna perform twa ithangu ila ya mundu kituoni kila cha ile kwithwa ethwa ndu na twa aba yake twi south ruro etha ndu na twa aba nduna perform now andu azu withia pa yunu preso masitakia na mundu mweya wa performance contracting na gondwe aya mwe matunda namba kwende ya nenda twite no tutabya muzese yulo amausungi ono maende na olika na watono tutabitendeka kule siende no talwa na tosisi ya kwana na
poto ya IBC provisional results kwa oyuni kana mugiti wa sume na chama chao Azimio One Kenya Coalition Party Raila Odinga nakula ngilia na imwe maana ana miongo itatu maana 3 na miongo 3 na 3 na ke mugiti wa usumbi na ngwatanio ya Kenya Kwanza chama cha UDA William Ruto ngilia na imwe na miongo na maana 5 na miongo 5 na imwe na ke George Wajakoya wa Roots Party ngili umwe ya na imwe na miongo muonza na kenda David Wahiga Mwaore na ke na kula maana 5 na miongo 8 na kenda asino mavola mende na kulika mausungi onu maende na kulika atitho twikutabisha batu ende twakwatasia magavana ile mbeta itu okamba tukutabia ma MC ya ma MP onde twikutabia o twende twende ne yulosa kwani na maundu ala maketeka umundi ni kwatia ni muonie mukiti wa kibela cha ugavana county ya Getwe na chama cha Jubilee David Musela aivikia na kuteta muno na avikia na kweta hivi ndena mwikio na IBC ayase kana maagent make ne masi wolika kutwika kolako kono akula ni kuhusu ete kwa ase ndena maagent bwana Dennis uneni ta osu kumya uneni ta utene muthembosu ni kuona ni hata kuyamama kuona wavikia na kuteta tene onakula siendie no kuno na itene so kuno ni kuona ni notonya kwithiwa wesensi leto defeat ni kiuni chawo kana koteta tene ni kuona ni ya kweli kiyu utetea ni chawo na kila body la utetea ni IBC ni ile kwa setambi ni asia agents sionde zialite kwitha sia lawo ito kwitha palavyo kune wakula na ethi waba imwana pa agent ya elite ida boni kenda withie kila mundu ne weaniwa o kwiwa kana ba imwana ne bausie na mwalangi mebo yonanya kana uwatabu deza ida na mwikio na kila kiende buthini mundu ba imundu wake ula umedho make ula wenebu o ukuteta kwake niona kwiyo na base nundu etha langi mena ndumo ibe ya edite ida mundu wake na baitwike bausie undu bata create wa mwana wa mundu umwe nikendo nake yani wetalangi FM yulo kikiona ni hata kabina kala moteti timotete monini moteti monene moteti we no tweka ukuyumelia kula siende no kuno na IBK anakunena maundu ta ateo tima igithia suma IBC allegation with ainengane but ku teta kabina ne ka uko ni wakula ni wona nyomo undu mwe no thea kwi o mundu utataona aziziona yupa ndo no leo kwata kala ngwenda na yo ayambe kama za maga magwazi okay no lazima nimbule imoke ndo fulani undu ningene ondie kala ndo nazi okay makai ndizi ndiwe ina tio moni nazindwa ina dia zindwa yite nuke ne kuri mazinda no ne bazinda na uzinda wiki ume na kuzinda wiki ume ni kwazia twambia bauba kwazia wale no ilo manda exit strategy tumeta exit strategy weza umelela ba nika naweza umelawa yu nena na ndomagu kana alame kuwa withia no ndo matabi ina tumiende anya kula nondo wake no fulani ateo indi uzuno ndo mawa na no withia kwa oteti na indi nyendi kwenda kwazikana uni woto na kwethwe kwikala lakini uno ndo wekawa wikonenga no indi yu agethwa udu kwewa ila lameka agethwa ila lameka kiloko lameka ke valid ethiwa kwewa mutalamu Dennis yaja ethiwa pe umo kwethwa atebo onthe maikethabo na tabanga petho umwe onthe methabo ici ni principle etho ni twazia agent wa mundu fulani ni waile kwethabo ni tetekelia agent wa mundu fulani tabingwa mwana wa kwetekelia ma agent monthe na etho ni tabingia agent wa umwenza taile kumea onthe bongo ba yanza ngina tekuokota mene bunumba nundu yumundu uzu ena musingi wa kulalamika na kwazia kana ndane kwa haki nundu neo nendo kutabia mweya wa Kenya vaikindu kwingiza na mweya wenda kwingiza uziaja weya wa kwika haki na mundu lo kwazia ndiaye kwa haki ni woke ethukiwa na ethukiwa pe otothi mukatungo lo ndo ni mona ata mwikire neza na mwikire mituki mweya te ina mana na tendete grade mana kana mundu uzu akatwa kwa ni valid akazia nyendiaye kwa justice nendo kutibela kwithigwa na kwanza bala mindo ibikie neba byo muno
nona Supreme nendo kwa ba Kenya pandu omutende neza muno beta wakemea koti situ cia Kenya ikwaza sika kwata nzela zikwete ai tende neza muno ona yu gwiwa yuketha kwanza kuketha yuko Supreme nona ba IBC ugwiwa umonde mazine sio kwama utawita ngaya ila thikwa lakini mundu atata ozizi agethe amba itu ila ngwambe yo ndo ni na evidence ile rangwezo otwa agethe kwa kana amba etela nzizi kana ngwata evidence beanu nundu koti situ cia Kenya twazi kuma twakwata meyo yangilile na 10 katiba kalake ni yani niende yanite neza na be kindu tithika na mutongoesya wa koti usu ulaitwa president wa Supreme Court wana aitongoze na be kindu bagikitwa kiseo unaona nitiendo kisisi atikete usumbeni ati tongoze atamweba na wamino tongoze atamwa guma mwomo no ya maluka na rwatozo baingi wa minolika we ani uzwitha wizi ni wambe amutha wa guambe wa kuona ni undu tono thukuma enembe kuthukuma withi ana ni wizi beke ndukimatikete kuona na ningwenda Kenyans ningwenda andu ma Kenya tikasoma yu wasizia twazeta utongoi wa musumbe witu ula tumwendete muno eta wa Uhuru wa Kenyatta yuta amwa musumbe wa mbe miaka ya mbe 5 eva ithukuma ezubire muno nundu ni wizi binda yugera nuketha enda itejo nuketha enda kibila kyugengi yuko ube andu kwe andu utendo kalia ona akona saingi mundu atekwikaneza ndendo mukalia nundu nukwenda emwe kwa tienge logethwa nukwenda emwe kwa tienge logethwa athetia Usakuani kwa upeka wata yu mundu zwake wati watu aunenga miaka monza kana miaka 8 tone kila wese na tika akwite ngeti kwati no Usakuani kila waiweka yu ambe yakwika uniunge no Usakuiwe nendo kurebya neza tithita amwitatu ukona Kenya yabenduka okay nundu yu ukasizia ona yu ukasizia oneza uzizio utongoi wa uzizio utongoi wa musumbe Kenyatta tamu wake wa mwiso nilo kwa maneo ba kila kipindi ni kitu cha kombe na mredio maana akatuya mina ku this state house ma sinda 2017 musumbe amedia ameaywe ni munamba kwa muno tiza na yu ni kalila kebila neza yu aile kwitha kalile kebila junesa 2013 ketha yu kalile kebila junesa 2013 kuona ndeye kalile nesa 2013 ko kalile neza ningi nundu ningi na yu lo na media mea munanzumbwa muno na kile njenda kwa kiwithia nundu nongu na wethe niwo uga andazu ni mokula azu ile na moba na wao mizio mwe ila wenda ka obothe kula kana agwesilie kwake mubothe kula akale yuko onanyo ni ningiwe tio woni mzumbe yazi na sasa kuna potea bilioni 2 ila siku na unataka nifanye aje yu akweto kwa hati palasi kwaila ni mambo ndo na kulinda ukaja na nendo linda mundu zulu tona utumeanzia fulani agezomba taila kulangetha njenda kuti kamanda nziati kanenga ya mundu usuke bela tikamwea waba ikulenge ugetho enda ya mundu yu ithukuma ula kuzi ya petanga project la wa kuna yu kuna sazi ya neno tutha tuende nesa FM tui ka reference na Usakuani no iyo bana tuikanie kura cia Kamega na Galigosia Mombasa sio kuna inosia West Pokot na Galigosia Kitui Ruro no tumane either ni mapaki na hii mosi adiko ni ngisi adiko but kwa masukulu ila mo print mutiani mwamba ku islama ku ulionde mwa print tangu ambe mukesela onde mukese kana mesa na inde mamina kwa mesa ni wo mu photocopy inde mangine kenda munengane so ila tu kwasia kana mathangu ni mogie maungava na onde na mena errors mena mathinai twasia tu ina utu ikai kana tu inangui tuona gayo ni tuza luje muno tuona yo mbozia no wete tena ngwe okay ndi utapia neza mundu la we mwemba yani isune ngwe ila ya kwandika makasetini na egai mutondo nimwe sike ndukuma tukwenda kwambia kweka twaisie na netukwenda na netutongwewe na ateti maitu na tongwe maitu maka tusomethia kindu ju na iti kwenda kumantha nziazi ya kuwekana nacho kita wo kuikiania kwitha teteo kiana yu mathangu kila kiutuma te print ya mathangu ni urabia neza mwe magatho tuna print ya mathangu oba ba ilo withi ai mundu kuibu ku proofread kuina thina aya ithangu kakile yumiwe tikethe thina
ni itunga mazini ni mituke muno natikete ya makai ai makai kwa yaka yuwe kwanza kula zendu si yauke natinyo thangu natise yukatha temamie mana manikie eso mana prinde wa bai lobi temeke ya mazini ningi tikonyo thangu ala real natise aumea muikuna matuku kenda lakini matuku kumukaza kuanga bana lakini yu mathangu metaki number 2 no lazima muimukambie kindu kitwa contract ingi ni kana musekiwe mathangu acu maungavana ni lazima mukue visa oisu mutwae othingi mutume andu menyu bau yue one twambite kukiana na yugateka kukiana ni wese tuna tongo imeo kiana na mwame otethio uya ni wese undu yo ame otethio uya makabana okay ethane ni mukiana onaitu tikuna tika kuna uya ti serious yunengwe onado ndi jogula kindu kingi izinengwe mundu ni utabia neza kuzikanie visa kwenda programu imwe to Photoshop nenge to Corel na ukekalwa bauzo mu Photoshop na Corel mazaile wedo mamie mazaile maingi asante okay bwana Dennis tuyoka kwako tuyo hondi ni wa point hizo kedo kwangelekanya kitwiruro no nginya kula isu no makweso ne wa mwana makone kula nukona na kukungi mata na kuna kula nukona ene ndeta makwesa yithi na kula kutuleka ngo ni tunayomba neti okona kula ne muto nange muthenya witu tisi wakati tuka kone kula ile tuyo okona nukona kikutonya ku happen then why is ukweli ni kana kula nimeoyo okona lakini kwa maikona na mbela meyali to okona yule mundu wo luzi yobu na kola nundu muthenya wake wi umundi na hetha nukuzioga yani ndei netwe unikana uke kanethe maundu make ni wabangiye na muthenya wa umundu ni gwe twitebyo ko ti expect kula izu ikunwe namba nzeo ko uba gwe twazie kula mbingi nundu bena utuliku wango chwe chango andu azwe mewiye maumia muno na mewa mazwa kwe undu mebangite na nicha unsama yosakwani kwao yu ile kweka kwigithia kana kula kunisia kunwa nesa na ene ndire mayumilia kwao yu ukanengwa mwana wa kunena na IBC nicho kuona maile kwika kwigithia maundu ni maenda nesa ni asia before kula ikunwe mahdite ida kila kindu ki in place mathangu mebo mazietu ande magethi wa maseo kila kindu na machine enda ni ukuma siebo manual register yebo withe baikindu na kimwe gituma kindu giki kisele yangwa tunene isu kukuta nako inge nondu niko niwe sindu isu cionthe ciandite okunogethia very perfect ni withi wa already mayambio mess dambe yake ndi mailite either more than perfect ikena withi ona mwako ni ama kula moga at least nimeiwa matwa hitwe neza then is say perfect ni general you tasema ndo in a perfect situation ni maita mathangu na zindu cio then say rondo erastus ukukuli ni chao itona kweka ni nondo hamuye ndiye ya nisa ko kengi umuntu ni watu nenga holiday ni chao itona kweka kwa appeal kwa enende we say the amone mayumile makona kula ni asia akonima kula kila mundu ni ena meamosa kwa mutongo wake na ena meawosa kwa mutongo wake kila kitu no mapushi makakune kula ni mezu ya wasa kwa mutongo iwo ni kwithi wayu kila kindu chonde mana prepared kujuza kwajo mutongo iwo ndie nondo ngimatona kwi kwa mega lamai ega kuiwa muthenya wenyu no bikie ndai kune kula okay ndo mai yes bwana mwana wangu le respond undumwe kundura na kuna kura ela ko yo kuna kura onagu kwe na iliosio yumbe voter turnout kila 25% 25 no mebangi wewe voter turnout kila 25% nienda kurege kitumi peke ndo kimwe katika mekalo ya mundu kila tweta human behavior peke ndo o mundu itho atenda kwika muno kita wa kuciokea nundu wa kindu naturally kita wa monotony ukewa ciokea undu na unekite no cioke yani we are in a monotony na yu mwene nthi ugwe twinena yulu wai mundu wako na kulo munthi wameyomwe ati cioka ugakurela kulenge nendo gutapia 25% getha record
kwanza ABC ndo kaende wizende ina 19%. Yuto enda muumela kwa winge. Yuto enda muumela kwa winge. One nito ile kumeke ya nito ile okatuke ya tukanenga atetiazu okabinda ko okea nondo ka otabya enenthi ka ukuno campaign yone thane ya onethano ya mayume tumazenzi taize wemewe umila ito itwikati withene twakuna kura tumanenge binda oya na twamina kiu indi yututhika publicity katika isezi ya mautangazi mobo timatavie ethani kibira tacho ngavana timei ngavana ni mundu ula wapata muno thayu ni wako twauma musumbi ula ukwea mali 85% kwa yulu tithipu pe ula ngavana ubikiawe mali mwene musumbi uzu na ketha nengeto 15% kwa uzu ni mundu ailo musakwa kwa umela umusakwe na mama ngavana ona mama yiwa well thiu kayingi lakini ni makoze twe ekangotabia ndo azuka kuyime kunithio campaign kele na campaign is very expensive campaign ni ambesa mbingi muno na ni yani ile utia yako exhaustio na kunoa kwamwe you and azu maile ni maile twa ile newa maile kwa pakuno campaign fulani izezi ya mabozi katumeka kumata na alama kuitibira na mama itembea maimatabia yuma matabanja tukakwata between 25 na 30%. Maya mwane chu ni utabizia ba paate nondo tekala ba na tekoka ba iketha hii katika tea 17 na 19 teba kwa ndabizia ba okay nini ne wize padiala me ukona kula une matuku ve kula ilazi ukona une Nisema I think non yeve itoi si akitwilulo ile ukona une ebe na mawo mama lembo pe mawo mama lembo you asante you sikethwa hii kwanza kwa ikawa ni minute you kulela ya une nitona kwitha ina kaba izu nitona uka 30 nundu anu mega tika moodi ya jao 30 ndi so bika 50 ona muke niwe zibala tebi ya 50 umunde mbezi public holiday yes na une ti public holiday na bayundu mungazeti une nundu umunde ya gazeti itwe tene ni serikali yuko uwo ndere rimeni muthana wawe na mundu pe mundu edite mwana kana onundu agitumi jage no tana kwethwa na mwana wako na kulo omuntu na unenda kwa mwana yani by default tenda na tete kwenda yani sindu sio ndesi constant pe mundu uteka kwata mwana oswingi mundu owake tumi fulani okay ipe tiwa alama mundu kweyumyazi hii nyene nende ngania na no nenda abalo you azuma one as our brother Dennis is saying you don't know what that bag and 30%. Okay. Indi tape tukapuwe gweta alaje mathangu taki. Etela 18. Watu wani efe. Wewe amina. Na weta siao ni. Ni anda tusho kwa wetina banini. Okiucha turn out. Kitumike nene. Mwateto sisi amukona bwana FM na bwana Dennis tuyambia na Dennis. Kitumike neno na umonde kwe holiday ile ndeni to kwasiu. Na twithe ene ndemete maithuzo meyumeje makone kula. Indi hivi wale tunena kanani 50 yani 50 something ngo meyumile makona kula. Kitumike nene mona ne chao. Cha ene ndekula kula kuyumila nesa. Dennis. Kitumike nene cha ene ndekwe mayumilia. Ne kwatia kila ndo mena mawoni. Kila mundu ena mawoni make kibathukanya. Peala mekuona kule itamadethia kindu chambe nundu wa situation ila tisilite economically yuve ala mewie wone atongo imaitu na meze kana mutu ubikitwe ba nundu atongo imaitu mayote ya wiwa ula wa elite na mundu uzo yewe anena kazia ndithi onenga mundu uya ndithi omumandizia uya iba weneza na ito baba ikindu tikite ata baikindu matusubite ko wejiti ya mentality yake esi aendete ikata ethio nenga mundu uthuya na situation ndio change ko ube andu amwe mewite undu economy thili ukethia meigwa makolile kila kindu na meigwa na serikali isaete change ko azutia ingia langu meonena ndeto taizu okay FM ngikwata mbavu ne nyuzwa mudala Dennis he ni kwaja we kwatyo ko gube kwera kwaja we kwatyo that is hopeless pure you know is ya kwenye sisi ni twice we kwatyo
na yue kulia ati thoi ona na kunia azungu kunia makande thiata nyindi kuona no makande nyi nene ne batawakula na tinene yangu tabi twaze na mathina asu tukwigwa twina mo kulezo ne tonyo tumini ya mathina asu ngurabio kada tinene na madame 45% juti kada uti nene no tikamea hii tafadhali itho ina we kwatio na mwithimu kule kule imethe you did that 45 did nanga wa 45 na ndakuya kasamuka akaweti weyo kama ngavana niweze ilaka iwe Mombasa na Kakamega mazito mauje mapetuka nete okay pe mundu yiye mnana ndia utabizie na utabizie ndo amapanga ni marutongwezi pai kindu makwetie na pai we kwa rile gotha na mo yuzu ni wako ni vamu na apanga na kwetu boyo no ngimwethia maigathio kuna kula na ailango zaidi ya yazi haina nda wewe nondu etha sindu zina ndio kuna wako yanza kwanza ndizi yanza etha kindu kwe kunitwa ndizi yanza jugie genda makoza na tongo ya maitu na yu andu ya mayacha we kwatyo na mathiga la matena we kwatyo na nundu akoza matena we kwatyo mundu ayazi ati okay now yu nundu ninithitwe ni paana ndiao na serikali thindethia usu ni mundu yu onezu ingi bwa kuka ndio nundu ikandethia ko ekanigala undu nikala nyene na kumea na nyene nekala na wale FM atelegela bandu by the way atelegela bandu bathuku muno atelegela bandu bathuku ko atelegela bandu bathuku yani yuzaila kugita kucha ni gukuthoa kibindu kingi pa kugita kucha ni gukuthoa kibindu kingi muno weze Kenya by the way tuende neza muno Kenya ni nthema katika ndila tuende neza muno yu tugite kwiko ni ngwenda kugutabia yu andu ano kuona makunie kula mea nini ni matumie zingino na mutongo wa guo lokwezo twika kuza kwitha yo tongo ini akamana a Kenya yani ni matwikite hopeless na ena Kenya ngone akazi ati ekasindu ile ingi ni ngwenda kwikia bina wakwa kunenga Kenya we kwatyo na nendo gutabia pege ndu kimwe kinenga anu we kwatyo mwingi muno kita wa serikali no noza kwali no yu ebinda paila kwe kunekeli waisie serikali yangilile na ile ila ya maike bage niyo a Kenya monekie neno we kwatyo mwingi mbona mathina we kwatyo ingilile na mathina we kwatyo ingilile nemwe ma meize we kwatyo ingilile na ile nundu ila maonie nitata kwa rotongo imwe maize okay utongo yuno mwe kwa anu te kuona weka utwete ciana zikasoma na itambe yona itonie kweli ciana ziri zikulu zitekwe pa fees yune tamana we kwatyo witula wa yeyu nitambe ya kuona no yona andu aya makwa mamese we kwatyo metuke muno no yona mande ure kindu jona getha agenda kindu gebina kitha agenda mundu utona kwoni ene nthikana nina mwiye ngamwe ko na ene nthi mayono ndu usu thikwa alama na yuto pega za mungamwe kana weta wanu umwe wa mandi wa uzumbe unazi aka na mizila mipini ikanengwa ngilitha ndatu na wathi wa uikulia uiwa ndo maikulia kwani ngilitha ndatu zikauma ba paipa ndo weza ngilitha ndatu uzune mundu yu ti wangale kwezu kunenga Kenya we kwatyo ni yu mundu usu akeza usumbika nuzi na kindu very specific itaju aile metuke muno ila ngilitha ndatu zikaoneka ziambe ya kutembea Kenya niweze maona kindu very specific kina wetetwe na nichambe ya na nyine chianibwa kindu yukenenga anu we kwatyo mwingi muno na weke kupia no yona ayandu bathayuka metuke muno me 56 kukuna me 56% yona maambia kuthia itaku ni makula maambia kuiwe iya yokaeteka za kwa serikali nze bena mathayuka maende yaneza okay ko nishoto wasia mkwa munula wasia kila cha mango ikiate ya matungi pakomela performance mundu sino pendoka akakwata mwekio kwa serikali niwe mwema mundu zyo apendoka ametoke pi okay ikole langu na ukulelwa turnout andano about kibwezi tunene about 38% kana na figures zile tu inasio baadaye Kenya tunene less than 60% although ABC asia see the ne ku sisi ni to no bika 60% voter turnout ino nini nito na ku contribute sindu mutu tosio na ata either run off
kana o kibila cha usumbe kana OMC ndo sike bodhokanyo mundu kwesa usinda akaleo sinda nondo atana utisu yela ite 100%. Nithi nondo nitengemea turnout yutezu ikiuni kibuthia yuki sila ni nya yuta mutaalamu ndo ngeta kibuthia ni kwewa pe bandu be na turnout ya 40 na theo abau na nundu andu asutia maina umela kwanza mune maumelile ati ni tumazini tu tunatwika ni tutaile tengemea twituoka ni tututwika twatumando bakube miongo katika andu thiana ugethe andu miongo na katika andu 10 andu ane mama kuna kula katika andu 10 andu yu unduzu ukethwa katika stronghold ya mundu fulani stronghold ni bandu bala pe andu aingi mundu uzu kwete wati wake yu andu asu makatheya na uya ungi ulonge meo sinda na uthithia andu maka biba andu bana atheya nendo gutabia nuto naona namba icio cia thengeane ya muno sikathengeane ya muno na uyona cielekelia kindu getawa masinda ma binda ya kele runoff muciokeo inde muno na azizia obamwe na cindui na azizia keyu kiendeye titangwa na runoff baya oundu twende ba titangwa pa hotelini onu kona baende titangwa na runoff na azizia neza ate opeke ndo mangwenda uweta yukwangelekaniyo hiyo yukule sube pepa ndo ange ananga muno isu ya muthembo uyu nundu niweze yu andu ala ukona mathiti ibela tazio ngabana nimetho ana stronghold cio yukendu keni utuma mundu ukweza usinda kibela fulani utasinda nundu galekwela kweti nizo yesu tena akwata mwana wako kuna kula ambako sebu FM nekenda tukwatene na mwanda museisi atunde na nasema ndo Usakuani muthenyano wa umundi na indi twakwe andiki maitu mama vome kundu kwiki bathukanyo mande na nene na ituyulwa undu Usakuani wetho twewe na kula siende na kutalwa na indi tuikwatiania na mwandiki twa mavoku makisio cha wote kaunti ya Makueni kale pchalwa mutunga tunao tutabio engalika usiba na nikila kiende ne chao kila kiende engalika ususia Makueni. Okay, sawa ende tuimandhi dia kale nitwethe atwa mbeo nena kana kura ni siambe yo talwa na ende kura sia UMCA ni siambe yo talwa ne tukwetha tuikunenga maundu ma muthembo su tukutabia mausungio maende kukata kivila cha usumbe ila sia mino talwa yuno sie no ende no sio na kione kwa kuna ende isuti isio utali wa muthiani siende no talwa na ende twikwatia twende na kusonga nondo katiba kandi ya Kenya kasi andini wa methena muonzanza manyuvani na mevaka IBC na litotanga sakura sia kibila cha usumbe kuwende methene su twibikia kumudana kwa mbililia wakele kanona mamina kutala twibikia kwa chaka na twibikia one ya uke netokwetha twikwata na twakuye tunengelelia mavo asumba katwikithie no akwata MCA no akwata MP no akwata senator no akwata governor no akwata women representative na ende ni wakwata musumbe na ende ndo tukweleze kanandi kimaito mama vome kundu kwiki wathokanio kulandhe no constituency na county tallying centers ende kulai kura sia umbunge mausungio masio maende na kuka medha maende na tunengelelia na neto kwetha tuyusomea imukwa imwe na mavwasu neto kwetha tuimasisia kale pchelo wa mutunga uiba na Makueni kwichao na kwa jana saa Steven Mwema kuma studio sia Motongo TV na ende baundu kuna itina wakwa mondo bane kwetela na twetela sindu iyo muno ningene siende na kuka mundu sofa kanambike yapo ni tukwatete matokeo ma polling station ile ila sa toma kufika bande ni wa Makueni Boys High School Tallying Center ya constituency na kila mtu anakureje kana ndene wa matokeo situ akwata ma polling station ile yambe ni prison na prison sia kuna kula ina Raila akwata kura itatu na Ruto akwate mwini gwo la wavika ba na wewe wako endesia wo ila twa mina kukwata unondo ndene wa ili tusieta correction services kana institutions ta prison Usakwethia kulile kuna muno ni sio sumbe na nisio sia mina kuvika ba na indi datika ni mbuvu o yuto nena ne beba na vika beba na tangaswa result kana matokeo ma polling station yemwe ya kuma wodi ya Muvauke Kumene na wodi nino ya Muvauke Kumene result ile samino kwate kana nesi ya presidential na ile nyingine sia mino kwate kana sia MCA sia senator na sia governor na nundi na mbovike ya kukwata ila form
sia senator governor formula na kwara ne form ya 34A ya kuonanya resort sia musumbe na ndi kutavyo vaini bwana Steven Bernard ni kana yitu ambisie kuyanthi mundu ta mwaure na wajakoya maina akwata kuro nemwe lakini yiva au lova havyo sindani na viti mwingi kati wa Raila Amolo Odinga na William Ruto. Raila akwata kura 161 na ke William Ruto akwata kura 28. Isi niyo majini la twamino kuse ya oyu ndeni wa resort ila siamina kuvika ndatekane mbuthu na indu mwe na kuya Steven pato atele resort kuma polling station sia ward vakuve Mwanza lakini ne ward Mwanza vaita vakuve nono ni the direct number kana ni namba ya imu kwa imu yotalo wa ward sionde ila sievande ni wakili ombunge chama kuweni kile bunge chama kuweni kina ward Mwanza na nicho kinini vyo kwa kwitha kwa unene wajanejana ilio mbunge ilenge ndene wa county yonde ya makuweni na kena ward isu Mwanza tuikwatisia kana mathangu na ballot boxes yonde sia kuma kila polling station nisikwitha sikivika na vaye utewa kwa kana ngaliko yenge uma nomba neno holi neno ya kweya ya imwana wethe lape clerks ma IDC maende na kukwata mathangu na ballot boxes kuma polling station sikifotokanya na ila sia amino kwatikana nisio sikwetwa va na ikasomwa va ne returning officer but ne presiding officer wa Makueni constituency tallying center wala wesekani ata Florence kwa mboka na yisi na mboka atikana ateo isuile na kotavya yambe di prison kana kuma ko yela alama minoko na kuma ko yela naende akele yingo sine primary polling station na niyongwe na ande kalenge ndi ovaini naende ngwe ande ande kama matokeo ande kana ndo kunengeleja nikaenda musia isia wa mutoko TV atone kumana alama ko kitekebela cho MCA ndi wa ward ya mvoke kumene meana ata nutitia meanata lakini makwata kura sianata kuma polling station oimwe na yuto katuwa kwata siya kila polling station usezi ya kila kakituo ya dhani primary kwa kwata ya dhani primary zu kautu ikuke na kuni makura tamanele ni mama ako ni ya vuvu maumela meanata ama ako na meana sitha si mbinge mawabu ala mtuetelete manini vyo inokumana ndini wakila wodi yonde siya mina kumbanywa na siya mina otalo na siya ni kwa ba ya watata kuisya ba yu vela bodi yebubu resort kana matokeo mekweta muhimu lekwa chini cho cha maana nikatatu manne ola wasinda no lota na asinda no nondo twambesia ku isi ya polling station isi ya 1-on-1 no sio tukasi update nitukweta titu mandeni wa mitandao yitu ndene wa unena nyoy mukwa imwe na kuituma ngenda wesethi atana na nyana akumusesi wa mutongo TV ni wamina kumana kuma kila ka polling station oundu siende na kuka lakini ujumbe na news na kila tuetele na viti na kila kitu miteto yeka labana tuichewa baba ni ukwata ila results kamili ba kuithio cha nundu matarajio na mawoni maitoti mawoni lakini we kwache wito munene nikana tuithio vika makwachane muthane waune tukatumanie MC yanu wa wodi ya Mvoke Kumene wa wodi ya Hotenzio wa wodi ya Kilele Kalamba wa wodi Engereva wodi ya Desekaniata Kathonzweni na wodi ila ingezi evande ni wa Kiliombunge kechama kuwene ovumuna komana okiti makevela cha Kiliombunge alame kwenda kuosa ya ndela kwenda yeti wane manzo ulana akiwa muize kwamba siandeve na kuvicha ndene wa kuitekevela cha useneta huu ni mavuo tukwetha tuituma imu kwa imu na mavuo moga matokeo governor pia ni kwa cha ndeno wa polling station isi tu amino kwata mea alama meko cho governor yuta nethila Mutula Kilonzo Junior wembe talo wa kura mbewa yana atiwe ni mukiti wa kevela cho governor na tikiti wa chama cha ODM masika lakini ningo tume hili zote nikana musesia wa Mutongo TV weseza na mananthini wa polling station kauke koka hili zote sempeto ethani cho governor basempeto ethani cho women basempeto ethani ndeni wa MCA basempeto na inde maundu mayende ya kwaila kwa ku studio Steven Mwema ndina ingesi akutavya lakini ento thatuisio kethia ndini wa okavinda kakuve ni muvya muno mundu ekabitelo mutunga nende andikimaitu mavoma konete uya musio muno ndo mwana erasta sikuma kwaja maina sokoma lakini wene wendia isio na sio kethia kwa windi ni makonete uya musio na nimekwethia maende na tunengelelia mavoku makondo kike bethokania Kennedy anatu ya masangi kana masane mongelilo makona kura mpaka saa 4 na ndatuke 15 bandubu neto kwachene na kyo tusongete na mbe atwelese kana ne mami no kona kura na kana indi ne mambe yotala tucho kwa studio Bona FM utolea sia undu lo votatana uti andongi koleo dio kona kura itona kwa terano of na kwa nangi andongi yute atsiai
kala katika kila kita wati ula mwingi wa mutete fulani kula kwake yuta twaze ta lower eastern muna ngona wethukiisya ne pawe ro kundu kwele no ndo twizi lower eastern katika kivila cha yulu nimeonanitie katika polling nimati yengaliko ya Azimio Munango yukula ezu ekathea nundu wa voter turnout thithio andu kumela nini with ya namba ya mukite yuzu kana uzu kumanda kibela cho zumbe nangale kwezu inamba ni ziathia nundu utona kwetha theater ula meosindana with ya ingapu ni ya nini ba na nienda gutebeka na runoff theater we ni kindu kila hizi muno kita wa ngapu kunine ba juju nicho geta runoff lakini yukila kwa ndiko na runoff muno nisisya performance ya andu ano element na ano me wanja ko ya na waiga na mawe waiga na sisya andu azu ondu na tarajia nyendia paimu na manenga yulu wa 4% nye me combined mele paimu na manenga yulu wa ivo nipo netha ni mweso pyu ni manengete 4% in fact ni manengete 3 na azia wanja kwa ndo gwe wa yika ngoma ndo nokwata 2 na kama no ngikwata point kindu ongelania sio kwa almost 3 na ona yu kwanza ni nama naka na mezo kwata 2 mele na yu kulo na ati yu ano angeli membe mato no tia na margin ya 1 yuma katia na margin ya 1 na no ange maitia no yande too margin tu nini muno ni tu ma we runoff nundu pe Usakuani wela kwa Ghana na waitaiti Usakuani uzu waitaiti whether umena 49 point no longe na 49 point matinenite bu yukangapu kahaka nini ko kaita runoff na kaita runoff niki yu ugwewa anduma mwate fulani maine etha mepo ngapu uzu ni anibanga anduma mwate fulani maine etha mepo ngapu niende na unyiva lakini kila mwati ya kwata ndola maka umela neza kwa wingi with ya asinda na margin nzeo netha ni kutambia mbe ukethia nibethwa mwana katikati wake no lo mwati bethwa mwana mwenu ukethia tila hizi muno kwesa ku runoff na ona iba iliu kila ki urutethece kwethia munango runoff ni yathukiwa ni performance ya aya eli meithio nundu yu twazie matongoetie menidi utiana na 5%. Maji na 5%. We are ready to go. Bwana Dennis, tunaona nukuona nukwata MUNENE wa FM kana na maoni kwa kana yolo wa kiume na kulitana ne batonya kwethiwa na musukumo wako sio tu hapa kuna ingitwa sio ndo mambo baidie tana utiro yindi na ili ateti ile bayo ndo maende na sisi hiyo percentage naona maende wakiita makiwa FM kuenda ni maende matengea ni mno. Yes, as you can nondu performance ilio as of now. Niona maendete magengia niemo na mayuti ana muno. Uo kiloba nini? Uo ngindoka ndamubita. Weza idi ya maendete imwe lakini kwa nondu FM 1 ne ku depend na station ila si ukunwa kula. Undu andu moka. Nundu be kundu kula ona si atwika mindo tana utite mindo ni 50%. Emini ko kundu kumwe tana nzio na yuwe yani nzio kwa muteti muna nuto nambata muno kwi muteti ulongi ngaliko yake letha jicho ni less ko bina kwete runoff no yupa kadhiu with at least than with that okay tine nazo lakini baka endwa magwatanite bakwapa but is option peke ndo nekula siana nezi musese no yokola si muno na the US oko ba Kenya ulivateka na kana bembala sile no 2017 2012 2007 pembala sile nikipata sawa likambala sia karatu Kenya. Okay, yue pembala zine ndao likaya katatu inaita the third way alliance. Lakini ni wene kulika. Niwe si Kenya hii.
Wawedina. Oka iba. Oka. One Kenya Alliance. Undu yokite. One Kenya Alliance ye. Yokite olikazimio. No, that's hypothetically speaking. Wait. Wanakuteka polls not asiona nasia niwe ze undwe. Leo kinduzi azia. Nuto nozizia ukapingwe yo indo. Nodi anpe ngombe mangoi mbui na malondu. Ndo wana ngombe ziendete ziziliro ba ziendete u. No mangoi mezete ba mendete u. No malondu ba mandelo zombui ba. Yuko u ona ko ne londu zinga le ko ya ngombe. No ba uzi ndiko zo ba be malondu ayamo. Ko oga ona kutwika ya ipa ote one kada ziba yote no zende ke pala ziendete. Na ula wimetho niwe zini tu ka analysis ya zindu mweneza mono na bala ya ungamili enda wizeli ya jibo ewe ku control this side na this side enda umane bala ya wizeli na niendo kutabia ona matona niwe zi yani nona utongo you know wa masindano yani wiba mazavu maingi mono amemekero na ndo azuma na ndo azuko na maziko angemekero na ndo angemepa azota mene yui katika balazile sio kai nundu pe undumwe twamaniye na unduzu ni museo yukwanthe ila ite kwenda maundu maingi unduzu ithawe museo tie kana baitha mundu wa gatatu petha mundu wa gatatu na Kenya undu twende na kweka ona US betha ozia mambingi zitha lakini alamu mekuoneka muno metha mele yukindu chambe twambe US nandu ka Kenya na munango tozete sindu zukuma bau US ye nimekeye ngaleko ile mwethitawa ya Democrats na ingithitawa ya Republicans na maasia ithieta Democrats tiamine u na itu ta Republicans tiamine u na wethi asindu isi kibathukani foreign policy yo kibathukani investment yo kibathukani taxation policy yo kibathukani international relations yo kibathukani ukethia kilo mwene wezi ona mu America yiunga na Democrats ni unga na Democrats nundu moma eka ideology ilio na ni punundu ni nepata na ideologies yuko angelekanio immigration policy Democrats America yithasi na thina na andu mandingi na andu mandhilengi kuka America lakini Republicans nimethana thina muno mona andu alangi America niyo na nundu wake Democrat mayunga bimaje andu ala mwiya andu alangi makuma thilengi ti iyunga iba jamani kikitu use ni policy oyo ne jana zia na gege yaje andu ala mutetikila andu angi na mwizi America ni tuteithioka na ndiele oka andu angi iyunga iba na andu mayunga aya iba Kenya bongo ndo kuwete pa Kenya tikindu cha muthembo zithia ati policy tingo policy Kenya tikona azindu ile ndo kutoza kwa laisi pio Kenya tithwa serikali no pinzani kile pindu titha serikali no pinzani ni mbala zile siasa obiwe kana paketha serikali na paketha pinzani okay you onga baba out no zipa undwa mbeba za kwa serikali ile ndo serikali nemwe aya upinzani na ugo pe undwa ambiye kwebanga twaje kuma ngili mana kenda miongo kenda monza na aza ngilile pe ndo upinzani wa bibo ni bomba lazili chambiye kuonekana sasa upinzani ni wetikile ati ni wanganganite na muzumbe wepinda yula weta wa moyo no gethia nuonete weazia nundu ndukwata na no pinzani moka mazi kwata netizi kana nitiu tondana na andu yeya na makwata na mabaluja nduya iba baluja nduya kume pinda theu Kenya ya wethia ungeke kala thiliu pakethwa serikali na pakethwa ngaleko yote ni ngaleko zile sikangangana na tiyuko bika Usakuani no siketha sikweta usindana serikali kaunga mai kwatie mundu fulani kana chama fulani na ugo ngaleko eno inge ya ulei kaunga mai kwatie mundu fulani kana chama fulani na yusi siambe usindana tasio ngaleko ile sina pina abo yumbala zile ziumeta bala zile zimayo takendo ku o serikali baga nyekwetha serikali na ningi ndo zizi yota yusi serikali ni kweta muno kandi kweta muno pe mundu serikali yunje nake ugo serikali ni muzumbe na system ya muzumbe la the regional commissioners the county commissioners tithete mbago la kwa munini wa muzumbe ningi munini wa muzumbe ti uzumbe
Usuwa ndo ita wazumbi yupa tukare dhana munini. Uze wita wazumbi tumira presidency. Kwa munini wa mzumbi mepandu wa mwe. Na hiyo mno wa serikali ne kwa tamba ungale kwa mno munini wa mzumbi ndini wa serikali. Na kenu ungamita. Munini wa mzumbi wa? Ndini wa serikali na ni ungamita kuja kile. No, munini wa mzumbi is not in the government. No. He is in the government. But he absconded duty. Wa yue to the katiba ambaye thugeizya nani Erastus wa yundu ba mutongo na mundi digwere ku analyze ketha wazi mazimu no ya no ithia teze bala uwe itaje uwe ba no ziru na ita bala wa resign okay mbeza zia kusia muzala no zita lete na sia kaza zia muzala no zia muzala na yuti zeba lowe na te bade ka analysis na ndu ibo ugethia te na gu katika employment law is ultimate abscondance of duty kana ndo aete palua wa kwaze ni nyini ne anywea lakini ndo auko we na ni wozie mbeza tafi kama mwezi wa mwe izu ukwedo kwa abscond duty we ola wako dukatete kwaze kana serikali nde serikali ndo yuka abscond ba yuka abscond waze nduka ba ndo thabo ko ndo tho wipo ko nda bonne nandipo ko in fact ndo tho wipo in the name of Galatwazi ati serikali no zibuni Galatwazi serikali katika hii presidency epo lakini wote mundu ni wati ya duty no gaende ni wati ya duty so you ati duty ni kweka masabu maga ni wegeta masabu ni wegeta masabu aka manachua kama nati pa ndino pedwa serikali na ngaliko yole na yule la koko kokie kwa tambugwa na moko makethania peke nduko cha kaleta cha mino ebinda yu whether uleitita wevo yu na yu ezu no suwe mwana museo wa kutwika lambalazi yake anata na patengue no kunite we wambalazi sunesa ni ukiletwe ni kwe position ita ni kwe position ita tawe opposition na ino kule FM otwe kwe wasia nebetha upinzani na nebetha serikali na yupo kilapo kapo melamondo ngita wahiga kana wajakoye na wakata policies yake nesa ndio upinzani okay no kupinga upinzani no kupinga serikali niki mundu su tapenya okay say that you metha ukilaba 30 bano Kenya ningi wetha ukilaba ata no izi peke ndukuma chabata kita wa mentality ya Kenya andu ma Kenya meetekelile ita kwetha serikali ni kana upinzani yuko while make sense pala kwenda kui either way serikali ni make sense yu serikali na either way katika kupinga serikali make sense yu katika kupinga serikali yuko kulia andu ahali wajakoya na hizi ngiro maure mama serikali ni kana upinzani utona mandisi graibara nika noma ndabala mai sisi results sio wazi zeni zio kuonja bala mai na unazu uona itue zike badukani ukiwa bazomere 0 ko gube igwe andu azuma zike mai kuoneka nene ndi tame serikali ni na mai kuoneka nene ndi tame katika opposition na ile Steve bwana FM na bwana Dennis mwema no tuziene ndina mama yaziata muthenya no monde no ndo na moni mabata muno ni mama kunia kula na tu kulete we o monde wathi uko na kula ese so yo na ngiata ndumeba la wethi kwa maana na mo no twende no nene amondo amwe no wethi kwa mania na ngi tutesi tutavye kwisela ile itatu kenda imwitano namba tumeni mukuvi vatende vitu matumani wako oyu ambia na ndeto TV ile itatu kenda imwitano namba tumeni mukuvi na ndeni wa mitandao yetu Facebook ni Motongo TV tu live ndeni wa Facebook page ingi ni Motongo FM page ya kwani Rastas kitu kwanza mo ya Mwema ni Steve ni Mwema anoka vikia na ku like na ku follow na oya weti otumani wa kuvau deni wa Twitter ati Motongo TV ke @Rastas kidoku na indi @director Mwema anoka vikia na kutia otumani wa kuvau hashtag ni Usakuani 2022 na indi deni wa YouTube ni Motongo TV Stock FM official tu live deni wa mtandao wa YouTube subscribe utuma motumani ma kuvau nikuiga tuimona na indi Steve nena namba kuambia na motumani ma ile itatu kenda imwe 5 na mbozi sha ine ndime asiata na kuwezisha ngaleko ya Facebook tuambie na ile itatu kenda imwe 5 ono ya asia medikwa ni polling station tukunie kura onesa batema weku
hii ni Kitui West uzino yaze we mama konia kula matena maweku tuke mundu no uyu asia ndekani kuma Kitui nienda kumanya MCA wa Kanyangi ward atangazo ubuti okotabia ngitwe ba nondo waku mwendwa musiaisia nake ono yasia no ula kasafi ku kamina mitambo isawa osuya kedia asia hizi mega le mitambo na nimo vyamo noe kondwa woni osu wa kunani wa vata muno nenda kwa usoma otomani wa mondonge yasia makindo tuivamwe ni Pastor Joshua Mwatu niambie matokeo ya kura haya tuivaende itu tuotabiangewa ya matokeo ya kura twende ona Kilungu matokeo moka etuite wa kunengelelia mo nani amekuwa MCA wa Mavindini ward okay niona ndungile mendo mana atongo imo nimo au ndi nitwitha mo tumani mo kana mausungio on that that kunengele va motongo TV kutu gasela na mathina ndukese kutulika ngo ikala motongo TV nondo mausungio mena ambo vika ndi mavika on the nitwitha kunengelele tuweza kunengelele mauvo mate maikiri kana mauvo mate makele mavuti no nginya tukunenge mauvo makele mavuti nondo twisa kwika kindu cha modemba osukunga ka mitambo isawa na kura twako na nesa ni wambua mudhuka from ngaka yako kwita ngaka yako okay hizi ukaangalia kwita wa mwema kuno kweze ngaka yako mambo wewe azia niweze meta za masonga yani kuno kweze matokeo ya Kangondi iko sawa nika mwana Cosmas okay ndini na wate wasi hata kundi siko kweta wau show iko sawa na tulia hapa nikiwa na mama na bro wangu watatu kuzo wangu na okay tukisikiliza matokeo ya kura asante naendi nendo soma mudhia nikaenda moya osisiangala kwa Facebook Usakuani twato izaneza ko ngaka ne musioka mwanzi haya ende anatuma mautuma ni maku ile itetu kenda imwitano na mautuma ni mukuviva tendevi ambia netu TV wesezi ai ni nama na mautuma ni alama kuangalia kwa TV na alama kuangalia kwa radio likana motongo FM kwena o Kilungu takiki ende cha unenania wa maundu ma anoma oteti mutenyo wa Usakuani matuku kenda moi wa nana Steve Ndi tuisonga na mbeni muvera sasa kusila Facebook page tune Motongo TV na tu live Ted Wasiti akaitwa tele Joseph Jomo Wasiti watching live from Tuda Mombasa County 001 Amani Kenya thank you Ndi Benjamin Wasiti Somaliland Algeisa tuko ndani kabisa tunaomba Amani Kenya tukitarajia sana okay sawa sawa ni muveana ndaya Jackson Wasiti hi true na indi Lizzy Jeremia Wasiti hey wanaume wanangangana I love what I'm seeing thank you na indi Kaloki Wasiti at the river present okay ni sawa sawa kusila Facebook page Vincent Wasiti Erasa sikituko anzomo FM Steve ambayo tina tutinete Aaron Kisangi matokeo ya Kibaoni ward mwala nimekweli ya maikukia aundu mande na kutubikia Aaron yukasia kiukuni ekalasa pamoja Jeremia ngalikosia mwea twindi nivyo na indi okay ni sawa sawa Matthew Wasiti okay Jackson kwa Silo Primary School Kitui West kunia kura na sabio indi saasi ya kotala kama shini kadhala mwaki yume waba okay indi kwisela YouTube rasa sinisana ni mabika YouTube ina bika po Motongo TV so FM official subscribe ono yetu amai ku moto leli dise moto leli kale moto leli asia ona kwa ni vandi ni na ke mundu no onwetwa Fred Joe Paul ni ndini ni saidisia masako manza ba moselele base asanti Peterson wa home ni nadika karibu motinda madeka na age asia ende nibyo aya mundu onwetwa Steve motumani ma pe motumani Mungu kelai ma odu ando moweta kananganya no kusinda
nzuri ngokela inginya twetele mosongyo azwe ngokela ndani manya ukone yakula yakuba maondo mailanja hata nakita ndo nakona bele kita ndo nakona ole lokona niki ndo bathu ende no nene low turnout no with we omwe kati wala mata nakona kula kwanda bye semba ba YouTube Mutongo TV Stock FM official kana Facebook Mutongo TV na Twitter ati Mutongo TV KE ati Rastas Kethoku na ati director mwema Usakuani 2022 ye hashtag ututaje ole lokona kula niki tuke kwa Bismarck Zio kiasi Mutongo TV best of the best niko ndani matokeo tumenenesa courtesy of Mutongo TV asante na weda wao kuona tu kunengeba ni maguma kwa IBC poto ya IBC team itu tuseo vizie kana twa kuku ni twa cooking figures we are not cooking here we are kwita watu kwebwa pale fem Jeff Kuria yasie ndabi matokeo market we count please netu ukotabya mavika tuweza kukotabya matebo netu ukotabya ondo maende nake mondo wetwa MC Abedi matokeo mama kueni okay netu ukotabya pia nenzeni kabisa nikiwa at River Eric Mosiri Dizia na Steve na utomani ongeba u Negote ama utomani mambo vikavu ne tukwethea tuimasungia tuimakwata na tuende peke yake ba kumasoma TV ko ngamba twakona kula nesa twetele majibu ni Josephine Mutindi okay tuenenea maundu ma balasi Dennis Yes. Ikapiga itatu muthenya umwe Kenya Palati endete. Kanoita Palati endete. Ndiye neji kambala sitatu kanaita niki nundu wadaro sisia. Aundu FM yana weta. Fida hata nigite kundu kweli. Kui opposition na kui serikali. Na onaenda wina chama chako usiazi okethia wate yula winago mutu mosinda na wethia wate yozue nago ni wethia ndona kusinda uenjoy ni chama kiba uenjoy coalition ikenda mwethia wina and that coalition either in government kana either in opposition so at the end of the day wethia ndwala meoneka mindo sia mila sioneka no ile tikasitao sia mila twasiazi mioto zasia kila kingi uba ndetwe ko kwizokwata siyama kwizokwata mbala sitatu pena lina peona wa season na iketha boya katatu with anita katikati ati with ya iba katikati pe government pe opposition yes strong na pe ingikati neji kati at the end of the day ikamedwa ni another side ko undi side boya katatu Dennis otunene abu atuti kwa Eras pe moye pe muno mabinda maingi wese abe ondo matolese kila cha necha ubetha pe upinzani na betha pe serikali under normal circumstances ekosa kwa nuwa 2022 wa umundi tuisisi generally ba Kenya on thingi under normal circumstances ila either ye in a good position kwa serikali wetha neje okay oyu no nazi katika CCL kila mwezi dhaji wodi kuwaza kivila baji mwezi dhaji na better position than the other it depend ya nondo yezo na following undu mwezi ungamia neza niwe mwezi ana bina nondo ndia sia kana either serikali niyo alama serikali ni either ni momego kana ni momatona kuwaza mindo kivila aye ti lazima no kwitha ene ndima no eto ni serikali izu ko wate yulira we munini ngalikoni izu ni serikali ina pina lakini ene ndini mano eto ni kwati ya chao serikali izu nundu wa maundu manala yikite ni wezera already the in power na mundu in power with ene ke weakness yake no twazi yuyu so the other side no me on the other side nundu menda change okay FM no kulie pe mundu serikali na pe mundu upinzani ni kila tukita all factors constant ulaweza ena likelihood ya kwa serikali no na ina good position ya utona kwa serikali Juni gedeu pio ni gedeu kabisa onai niwezi okay nikahate maneu twaile kusitoela kuola nyai ulawoza serikali no ulawekata ulawoza ulosinda ila
ngaleko ila ila wewe no tonyi wako sinda ni ulo sinda ite ninge ukiite ambayo katika analysis na nakuye katika analysis tu ambao sisi kila kithe to kipo ibinde betu ula uzindai ethae nienda ukutabia nesa miongo nana yulu athiana ula usinda nola ukegala isinda nola withwa bu serikali yu manu okay ethandwa mana umundi ina Usakuani mana nundu wa kindu kimwe githaki chabata ni wizi pe kindu kimwe wizi la wona ngaliko ya ulei nusibe zindu betha maiweta yani si muandu withi yani si utani thiandu ngaliko ya ulei lakini serikali pe andu betha mameatie matona nasia kuzisimuka lakini metha mameatie tabikaza asia tikune kula ni makuna kula maatie mundu la woifu serikali nundu izi kwa ngelekanyo hiyo aza ngile na 17 tie na muzumbe ula waende no la awe obona yu ugwa atongo yeno metha maumite bandu pa Kenya mutongo yulo mona aba aumite bandu na bu umite bandu make metha mamwati na andu with atia nini ko ni matona kwetha mata kuonania mata kuonia kana ete mundu ya muno na tena gebyo indi is equals kwa tiko nekula temana mundu zino ela kuendeka anda kaendea niwo mukona 70% ya andu mutenegwa maine na mazi ati mundu zino mutongo yiwitu na tutwaite neza na tienda endea kwanza yuko ungaleko yote ni metha me kasite muno undu akwe ya ene ndiri mubine ine weze wele kwithukize ondo campaign icio kunawa ukegwa ngalama amije ne ambatite ni serikali kuimbemba na kuimutu ni serikali no muta mangali ni serikali ona mai kwa bebinda marana iko ni serikali yani sindu ile zio nthenduku silela wa serikali la dikipelani na yu kindu chune kikothete kukuziandu kikakuziana ndo andu nizeme thama iwo ndo mathiniti makazi etha ni serikali no aku tibwara teto no kwata usungio na nipo yu ngalikwezu yo liwona etana inandu zikwata uwatei na niondo kwa tiaikana metha amena usungio metha maimanda uwatei wewoka pa usungio metha hana na na utabizia ba hayu sisi kala kendo tu weta cha mindo cha tu electronics na manu kitu kitu na kene ni wana na erasta mudongo kwanza muno na tena inainga leko ziele nenye name kwanza pe umwane na wa asiati na yune ndozi wa mandwa iba nikana timande andazima na asia mindo manaizie mena mbaka buya mapia atatu betili itatu sia kwike ya kimzikits na yipa atu ngeze yikwama na yipa atu igati ya mina kukoni kikula o yute onana rile ba niwe ya kwama yisi italeka dusudo pote kwati yaba bwana Dennis na FM nienda tusisekicha utali wa kula utali wa kula undu wendeye twatetoa sisi muno maambiye bayulu ndiambia na kubwa na Dennis utali wa kula we undu wele kwitha wi systematic ukeza ithia enendi nugo enendi undu ingi mokulia muno kuloko ndi maambiyo bayulu ni kitumi chao ukona twambe yayulu tutewa mbia bande twambatite yulu utali wa kula muno ndo atisia ila sio display wa ni presidential na enendi ni makwendo mana kundi kuili hata nikikoyo loti kundi yasia niona kila kitu mama be ya utali wa kula yulu ni combine attention yandu nigenda withie niwezi mostly presidential nizo sidazi atewo muno kindu chambe ko uniona mambe ba yolo nigenda withie no moneti andu undu sia presidential siendete withie maendeto mama private undu kindu kiendete chane about the national whatever kutala lakini ene ndi mendo mana muno atongolimo ama abandi
mendo Okay. ene ndi mende gwa muno ko mana muno atongo noma bandi mendo mana niki mendo mana atongo yama bandi nundu ani moma gekala na cia na moba kume na yu mundu logo niye mugwe na me ama mana ni we ba ula wiki ata kana mundu wake ni wiki ata ni wazi ya gebela titrai tu tunengetwe results cia yulu ikenda with you at least twende to prepare kabola ikenda kila moyo ukemu yeah bwana FM ukule nesu eti ndiongela kingi ono utali wambia muthanyani wa umuthi ngine tukabika mubia utali wa kula cia usumbi twaje kwangeleka nyo candidate A ni wotongwete kwa oyu candidate B amwatie indi twibika baya muthia kiali woka kithi B aithiulo na aithinde kindu kiu gitonyete maundu matema cio kidogo na kicha kuona na cia undu kwendewe indi twibika bandu undu mwa batai mauzungio ma Usakuani maila kona nundu maende kiateanisio matinia ndi na haza ya mozumbe na katika ekulyo theu peondoma o museo na iloko tabia kwazi ati mauzungio ma musumbe nimo matona kutuma nthi withia andu nimambia kwitha mate mena makulyo aya mauzungio ma musumbe nimo maingi ba Kenya na ni jokona no mamambiitie nundu MCA ikwangelekaniyo mwene wa manena we ba nira kikumene bantu na gwe polling stations ita Mwanza na ilezi kwetu bamwe kuweni constituency metha mama nie ula no na isi Mwanza izu no nini yuko izuti izindu cia utele miandu muno yu mukumusumbe wa ile ongelania polling stations binge muno ila siba Kenya yonde ko unu zio kethia ni bambe watene kwati izu cia musumbe undu ziendete aya kulia kwitha omundu ayitongoetie no longe ibetoka no baete thina na munango kula zigetha ciumite kula zigetha zitemantheka cia umaba nundu ngilile na Mwanza pe kula ciumite bandu cio cia tukene ciuma bandu na ni ciabika na ciabika in their numbers yu ugwa kwangelekanio twazi omundu twazi nenga nongelekanio ya mutongo wa Azimio aketha atongoetie na bathuka kula yumete bandu ta yuka kula yituma mutongo wa Kenya kwanza atongozia yumete twazi bandu ta wazi ningiju yumete bandu ta Bometi yumete bandu ta Nandi County Elgeyo Marakwet yumete bandu ta Kericho with there make you make some sense kana okay wa uzwa Kenya kwanza aketha atongoetie na bayuka kula ya Waazimio yumere warota Mabei Siaya Kisumu with the ne ku make sense yandu mayu kule monoi kula yumieba na yazi we the ne ku make sense yuko thina utona ulika ethiwa kula yoka ite you pe bandu thawe ne kananga nyende na wati Puni baba pe thawe yete kulu lakini bala pe konekangania na wati na ne batona kuma kula ngiliana na yuga ngiliana ba thawe kuma kulu maingi mono yuko undu weta thina wa miziandole wano miziandole wa ungu orabia mukakilio mwile mukona hii ite yuko ogewe kula zia Kenya kwanza seuma Siaya kula ngiliana uzwalo wole really wewe pene kulu katoke wezia bindo zia Azimio seuma Bomet in the thousands why level is ani how okay tega na yuma lakini munono tukuona itauma okay FM pe kene mwana kule ndambira kule ndakwa mbonenge lelia museisia nendo tambosisia Nairobi County ondo kure minute kuka indi kura ila iminite kuka oyu Raila Odinga ena kura ngilie 16 miongole na mwe wa Azimio William Ruto ikiuni kilungu cha 504 katonoke nda itatu yulo ayana William Samoei Ruto
ena kura ngili 11 ya na imwe 50 na nyanya ichuni kilungu cha 41%, na indi George Wajakoya ena kula ya na imwe 30 na ile David Waiga Mwaure tuikana na miongo mwanzo na kenda na isu ni county ya Ilobi yoka ti county ti sion ile minute totalwa isu ni visa wa kura sia county ya Ilobi yoka na either this results is anything to go by niki tu ni chau chutuma ndeni wa county ya Ilobi wazisiane wana hata ukethia ngalikosia Nyanza ni strong odia Raila Odinga nondo niko umete kana sia Rift Valley ni strong odia William Ruto nondo niko umete kano Wajakoya kuyanga likosia Kakamega nicho kilatu tonya kwa seke kwa tribute to Raila Odinga ukesethia not a wimbe ndino county Ilobi yu ndo mai nenda kota zindu ile sitha kitumi muno na ituma Raila Odinga atongoze Ilobi na ona yute oba elazi za umazia mwezi nundu te oba TV na kweza kwethia atongoete Ilobi ndina azene lazima atongoze lakini na kwa TV na kweza kwethia atongoete Ilobi nundu itumile undu wa mbe Raila Odinga ela wetise kebela yambe tamuyumbe etise kezio ketawa kibera na kibera ke Ilobi uzuno ndo wambe na wapata wailo mama base ya Raila ona munonde oneka hata ze Kisumu oneka ze Ilobi na nendo kutabi yu ndo wakele ula umane to nonduzu kwetha etise bwi Ilobi yu Ilobi ne bandu urban Ilobi ne kundu kwa ndo ingi ne soko na yu Ilobi ye mathina ani andola mega laba ni metha na challenges mbingizi ya maisha na metha mayona serikali eteo maudumia nesa yuko upo umela mundu wa opposition ni magodere kwela line na kenu metha mayona serikali ile kwetha manengere malelo meanu malelo maivo manengete kiguke ipo manengete itheete mathoma ya mayuthese ukathoze thoa megate yuthese yuseri mundu adola mekala abani nendo urabize ba nenijo wana ODM enijo wana Raila itongoze Ilobi na itongoze Mombasa thato zege tumi andwazi nundu me abani mekala ma protested against government nundu momona serikali ele kwetha matetha zino lakini UN ndo na serikali of course yutinenete nuzi ni musingula wewekeiye ni musingula nundu wateiwa Raila Odinga ti wateiwa mako ni wateiwe na webinda yasa yuko yu ela wethiwe amanachu na ambe yakwe ya line elambala zingu utapa zethwa yibinga serikali ekieza bu yake ethia nundu anduma Ilobi nemo metha mathiwa tabine nipo ngui kwambia mezingi yakwa ya opposition ni kana ni ma convince kana serikali waibo ni mabine na ukethia metuguni ndo no tambia namo na ekieza bu yu neza bu yalika na kumebinda yu andu azume kalama mwate na maona bandu bwa bena opposition nipo meka na yu ni matumie yu kuono bwa bege dade niko tane matumie ndo nake na bege ndo kumike ngweta kutabia mundu la we Steve yu onoke thukeisia kumangilile na 17 kugobika ngilile amangole na ile nugo wa wandu matheka ela Raila mayazia hii yu tepine wo nundu ati opposition you know kiketha opposition ndi that tepine wo yani ni we brandi yati ninethwa gitetea ene nundu serikali tha imubine ya na yu andazu ndokoneta mamonete serikali bado maimwe serikali andazu make maimwe neta we serikali nundu ni no mokama kama za mama kuli ati ukagwe serikali nuna nengiwe ibela kana mawe ama serikali makaziye ega tizindu tewa kwa yake zumo serikali nenda naipo yuko uno mamwene tawe mutete iwo wa sinduzi da si matenya na nicho kuona Ilobi na Mombasa wethwana wati na monango na yu
Umunipe uwezekano hiyo lumo kana matokeo zimeweza kuma. Na kule otebu kwa wati wo mwenenta okuti kibela cho sumbe no kwetha iko no kwetha ato ndo watu sio aketo no ukona kura apata mbingi lakini kindu kini kito no reflect kwa ibile ile ingisia ando alame aligned to we takile kibela cha governor cha senator cha women representative county ni sio ilobi kana ni kito no divert kese tena chune cho ni cha di kwa mulengongi Yu ibela izwe ilobi ndo kwetha kuilie ni reflect ya kiu ukuwangi utabeja wati wake nundu ebina tunanena ona kamba na yuzi nena ana kamba ni vora mwenena nila tuwelo nena tunaizia kamba twende nyuma ya tent ni wizi withia yo ukathi lobby ukasizi lobby undu pekawa ukethia hii ibila si 11 cia twaze ma MP ati ngalikwezu the mheshimiwa Raila Odinga na ibila si dhazibu nana na wathi withia nandu make makuma ngaliko ya western ukite kameke ya masafu ndu pekwitha bena ndu mukone akula pau meka masafu makamana nizo kwa kamba kila tutaizo mana ni kumbania kula ila tu inyuma ya tenji kawete kindu kingi tikula nyu tukombaniza akula pandu pamwe nundu kula itute kaika naye ka wathi lobi kula ya mugamba niyo kameiwa akithurai kula ya mugamba niyo meiwa rwei niyo meiwa Kasarani niyo meiwa Embakasi niyo meiwa Mathare niyo meiwa Kibera niyo meiwa Makandara na yukulezu ina ikite ukethea mukageta kuzoezi andu alangi yu ekai ino ndu ya must yekela ketha agende aban yu ka ikoza andu mayo ikombanizia bandu ukethea etha ko ni makula ma bandu ni ngili 50 ma area fulani tana ba Mathare utona kwethea abuni tandu ngili ya na 20 ailomba nyokethea ena andu make tiambe yo tambia ena andu make ngili 50 maumeta ngale kwa wake ko ilo kaungamia mundu no ketha hezi kana ena ngili 50 zibino yekieza uya aban ko mwezo nweza ona ba reflect ukethea oundu guto weba yambe yatongoeti niguo kuona oba katika ibela ino ingi ena andu mamwati ukethea chama kila chake kana ngale kwela uwe thina wati mwingo no athi katika no athi sete obusia ma MCA with their ena number tiendela na number you aumete kuwaza ta western yako kailobi western ningi tingale ko cia Nyanza yani with their ona no kuzinda mugambo loti ne ane na ilobi ba with their pu ilobi etawale na mwekuyu you yani ena mundu wake imani niwe meozinda no gethia mundu wake imani no tawaina ibela ciake na akimano inengi ciake ningi tio mana wete mana kwate ni ena muzumbe Jubilee na ODM na okay wae baimwe you know ni tete tinenda so ngale kweno ngi lakini tawa rokebela keba no tete kala ku nyuma ya tent yuko ibela using this way ka nizio kazi ka reflect sikona nya undu ateo okay sisi governor ula wayepo wambe wailobi ayekidero isu ni indication ya kukwe ati undu we mwene wetha ato no rally ilobi nithithwa thimwati aya ila mheshimiwa Songo wazindana na Kidero imagine nendo kutabia etha ni muno yona mebo kwa na mundu la we gathe na Sakaja imagine ugethe bado nini okay nundu ngalikwela uwe thitha ona ka front candidate ubwa atate mulumu muno withia nundu esito yake na atima nundu mea kuningania none wiona ibingo ndo na mata bizika Kasarani amea kuningania yuni weka au na ati yesima kene mewa no yithia wiona ikule ithengea nemo okay alright na ndi Steve tutana magwende nenda twambo mausongi ongona nenda twambo sisi ya amausongi ni makibela cha usumbe nenda tusi account situ sio kamba we unaanza ilobi nenda bwana FM na bwana Dennis mutuko mwitukizi isi wakamba ndo siendete kuyana noyu ino ni provisional results ili final results nondo mausongi omende na kuka tusi account ni yakiti kule ili tadetwe kwao YouTube na ingilike enda maana ana na miongo 5 na 5 kana kula isu ndisho Raila kwati sorry Raila Odinga kwate kula ingilike enda maana na miongo 5 na 5 kaunti ni yakitui William Samoei Ruto kula ingili 3 maana 5 na miongo 8 na 5 isu ni kaunti ni ya Kitui Wajakoya kula ya naimune ya 19 anake David Mwaure kula miongo 5 na 3 nenda to the county ni ya Makueni bana Raila Odinga kwao yu kavau ni akwatite kula ngili 16 maana 3 miongo ile na muonza suni county ni ya Makueni
nake William Ruto na kula ngili 3 mana muonza miongo kenda na 6 Wajakoya kula ya nemwe na miongo 21 Mwaure kula miongo 3 na 6 Makueni nenda mwema ona atavyenge waya ilobi nenda kuseise sia Masaku Machakos County Raila Odinga atongwe tena kula ngili kenda mana 3 na miongo 3 William Samoei Ruto ngilile mana 8 na miongo kenda na 5 George Wajakoya yana 1 na David Mwaure Wahiga kula miongo 3 na muonza nendose county ya Mombasa. County ya Mombasa Raila Odinga ngili 3 maana 3 na miongo 3 na 5 William Samoei Ruto ngili ile maana ele na miongo 4 George Wajakoya kula miongo 3 na David Mwaure kula 10 na ina ndio so miaka ndizio onde nina so muno county la twina interest na mosio muno account la twisinesa kuya hapo ningi muno makula ala ni yakamba bwana Dennis watu rabu tukezi ondo maondo maende no ndebeni kana izo kula sia modhiana ukazaza kana ai erasa zino tangazia aje kana nganya no hasida bana ku ndina mandate motangaza mausongio mamodhia makatangazwa ni wafula chebukati ola niwe return officer munene na niwe mwene kibila wa nzameno ya maundu Usakuani ya IBC kuno abikiana kuyiyu ya wasisi wakambani Raila Odinga yulu tuikombea na mwaka ni wangilile na 17 numbers ya Raila wakambani se yulu muno wilinganisha na sia Jubilee ndio yine watata kuidukiza no William Ruto yo vando wewe tutazita masako kwa ngili 3 wewe mutita na ngili 5 vandu numbers hivi ilo tuenacho isiona ni hata ndinoza kwa ni wa 2022. Okay. Numbers hizo si ukambani mundu twambia ni twini wona Raila nukwatete ngili 3 kenda vandu masako no kenda Makueni jese twasesiana lakini ni 13 tu masa kwenda ngili kenda Makueni uziwona ni waka ukambani Raila yona binanga twaendo tuendete yoneka kana kwitha kwa Kalonzo katika Azimio no kucontribute kwambatanja kula sia ukambani nundu alame okona kula ukamba tu alame sia manu hizo zitu sia Azimio kwa ubau nukuoneka Raila bau no wende eombe yange lakini twakombea na kula sia Samoei Ruto kwana na nundu ground ile kuukamba Ruto no tatite ayoneka nake na ati yona ati deba za muno ko kula ilo kukwata kuukamba nundu tusiaitie mostly lower eastern ni ngome ya Azimio munango kwi UDA wazizia lakini kula iloke yo kwata yuyu Ruto ni kula nzeo kwa area teso nundu katika mazabu make ti area wiki tesi akwate kula ta 8% 7% izo ni kula sia kuongelela kula kungi bwana FM tunasema kaunti ya Mombasa idhiro yani idhiro wetu tangome ya mheshimiwa Raila Odinga kwa hivi na yasa mheshimiwa Samoei Ruto kwa hivi na ino likile kwa mono twaze na mbila tunazo spanao nikana Raila Odinga ngili 3 na maana 3 miongo 3 na 5 William Ruto ngilile maana ele na miongo 4 wasebe na gap ya kula utangilia ndo paende tu na ino wazia 2017 uongozi na niweze kana kaunti ya Mombasa kula mbingi sia kwa hiyo mheshimiwa Raila Odinga atoyo sisi okamba pia keu kiona nitenzia hiyo yundumwe kwa pandu ta Mombasa bado no nino kumama sieza kuthiata nondo yumanjini la waila onenga tia kana ndukone Jubilee tetai na kura Mombasa 2017 na ndugeza Jubilee ndia ina kula okamba 2017 ya ina kura nundu umana chama cha ina kura wasije kana cha ina yumbe nundu ukamba wasije Jubilee ya ina yumbe mazaku na ya ina yumbe kitui ta Jubilee
yuba la Jubilee muno itae na kura si tona kwithwa si mbingi muno ibinda yune makuweni kwa unduzu mbado no wezo wona wizi ogelelo nundu yuazia kureya ni kukonia ketwi na masako oila percentage kwatawa ni ngale kwelenge pala mheshimiwa Kalonzo Musyoka tai nukuona percentage izo aya pe undu mo we tengete tuinene obana we angita bio makaya ama kwa ma wiper we ange meaka na pe statement mama meke ye na maleo mana undu itona kumaite athina na maleo metangela metuke na maeka na nayo na yaende ya na kwikundu ya maite ye mawonzu ila maizi ati ithie nitita nize na netinga na itumie bo you ila mheshimiwa munini wa Muzumbe wewe amanie kwanza baba ingetha na zemba bo metuke muno na thia metinga ine alikile serikali na pate ngwe wethe ape andu mekwiwa ona unduzu na agidio tangelo ila mheshimiwa Kalonzo Musyoka una ndiengale kwa ze tinga ni wona ata lakini wethe uitangelwa no wikite some damage yuna nipona utabeje bana kwya na jukitumi namba ikuoneka sili yeah of course ana utabeje bana kwya etelo na UDA ukamiwe 15 to 25 ba ukambani pala manazi ya 50 ne ba 50 ulangu mono okay FM unene yake ucha results ya ukambani kwa the UDA penyete muno ina certain percentage kendo ki utona kwa attribute to effort ya munini wa Muzumbe Dr. William Ruto kanani ya senator wa Mbeya wa county ya Masako eta wa Johnson Muthama ulawi katika mwane kivula chama cha UDA na effort ya mutoa ilo na likilengaliko sio Kenya kwanza kana kila kituma ina ambazi sumo no si ambata ulo contribute muno wipe no that's wipe niweze wipe na wa na uzeo ni mato ya about the floor ugwenye ndeto mathayo kumia na mbete ati wona mundu ayiko ndute muzeo ndukathi utabio mundu ungi mutabie we umwewe ngania yani mwite myanata ndeto ikwite kwambia muzeo 15 mwite mweli umutabie imaka yazima kwa me amanzo unazi makai makwa na manzo ni my friend ni mutabie yaba ngamwe mano munandawa mheshimiwa ilo kuona 15 to 25% ona tike thito cha mundu ni mistake ya mbeke eka esu ni mistake ya wiper kidogo bana FM tike thito chone kina nuo munini wa president onogite ukambane ndamboka mbingi kuona maleve ndogie taka ingi ndikwetekela na ndimona ukweni mona TV nelo ukitoka kamba na ndimuzia nangiwe nandu ende ni utapizia pa mwana Steve na ndeni zina na residents na muzia izia pai vandu vegithito getumete ati akamba mathibu pai githito gevu pai tumete UDA esu ni mistake ya make when wiper na kethiwa you ne wai you pekendo mheshimiwa Kalonzo Musyoka ulani mutongo wa wiper ati make mana tarajia yake mana bigie bandu wethe ameona aile kuthiewe kama bakajau mubakele bene na you elo oka bandu aje okay ona ka ni mutongo wa mwenda oi na wone na woni ungi akaine kwa ate azimio na ne idea nzio na the idea nzio kwa age na no idea nzio kwa ala otongo ezi you ona kwe mundu we waizi ati nundu ni wambiye ne wa umabala beitinga na kwa na umievo na yuni pe vandu na ndie na ndiuma bo pe mwana ngoto na nao na mbea wenu bangire bala bwiko ni agura na wende ndo binduka ana my brother shake my hand kila mundu athia kunekula pala ukuwa ngo yake thi motabia nundu uno wo wailete so pai vandu begithito cha munini wa Muzumbe ona yo vandu begithito cha mheshimiwa Muthama ona yo vandu kwanza we mheshimiwa governor mutwa kulija UDA o company zero ona ndena pai percentage mu ongelete FM no kwa mindu kwa uyasia tunena githito cha UDA pe unene withito yasia kana Dr. William Ruto ne wese ku appeal to
nundu andu ingi ukesethia nthi ya Kenya andu ala anini andu ala ingi na ala mena kwati munini menthi na andu ala ingi ni amuika ni weze kwetia so niweze kuche kula na niweze kwasia bottom up, niweze kwasia mama mboga na niweze kwasia mtu wa boda boda na niweze kwasia vijana, niweze kwasia to munenga uya, niweze kwasia andu maitu mailete kukwata mawe matema sio kindu kiuti cyo kinatumie out andu amunundu ona wewe mainena kuonza andu alame kwasia medio kuna UDA mazia bottom up mazia mbaba ato mundu okutulilika na mbaba au kwati okuka small market enterprise kindu kiuti cyo contribute ye to ukamba kwesethia ena wati mwingi ai enda utabia ati munana wa Steve andu ana kuona te kuna akula pege ndugu tamania tavo sindu na teti tira ati sietele muno ko andu asu ukona kwanza nendo wote yindu kila pege ndu chakeli sindu cheka na sindu chati ati andu manawe to baka ekari andu manawe to bottom up ona ungamyo mundu wao mukuliwe na nix ko ngama nukulia bottom up ija akagwe bottom up ni kumwe bande uwe wamba to baadhi ulo bande utembeza watu utoeba na mbeza of course it's my idea nzeo nito na kwa pili pala pe mundu lakini nenda ukutabia nesa keuke contributed not more than 20%. Fakita ila ya contribute ye kulika kwa UDA ukambani na margin ya over 70% ni mistake ya wipe. Epe mkwate ya nenda kuiboneni wa bwana Dennis Lwake mweteli muno mweteli umweteli ozuwe ne mwema undu ilokelo tumia kunena na yene ndi muno muika akiwe epe mugwaze kana mistake ya ikiwe ne chama cha wipa no itu muti nondo wa chama cha UDA na ngwata na Kenya kwanza kuliko kama ni azia chama cha wipa ichaiye ate imacho umatesi bala maunje kilungu kiasa na bindazila kalonzo wa yandu makeu nolikana ngilo ewa kitui kibudha na mutwa mozanite magakwatana na magacia timu na mutongo witu wa chama cha wipa no siaiti ukethia isu yai combination zeo maina pina museo wa lower eastern ukethia makwate ne kindu kimwe lakini megala yoka yetawa ni hoka yu yetwa hoka na hoka yeta ilita team strong ali team strong megala meyetwa pendi metelete mama nei mo methi meoka kana methi ata na during that process waipatio ya mbio zio kangaliko ya mindo mambo zio kangaliko ya azimio ila masio kieme kalanga mutongo iwo asio kengie gata auma asia besindu tane gata utana thegwe pa ila umie na mwaya nundu na mono atongo mona yuba wethi ayuba mahizi maonje banesa na mekala metelete pokea wape on discussions ende mekala metelete la mekale metelete no ligana kalaka clip kalonzo ayajende zo support chao tinga ya katatu yuwezi wanene jumeti ila wambie kuma megala wethi ya india mind ni mene mundu nenye tita bekata ngalino tita isiogeka lakini with the time ogami atu isioga ngalia ko uwa mweme wa aje mundu ba wetu ne umetu na ero na itete ikasioga ndio sioga boingi okay ko uba umamba kwa secha mambie kwa sia wate mwingi esatan percentage okamba bahuwe boba mumindo chama chucha isi cha wate yu mwingi wa mundu wake umeseni naende mu byamo no bwana Dennis naende Steve enda twambo sisi motumani omanini igenda tuthio muone omunini twambo obepa obanini kendo isethia ni twendea kana yambie nekana ambie na bakwa ile itetu kenda imu itano nambo siene ndime asiata naende mwondo mosesi awa Mutongwe TV ngwata ni mukamba ni ba Mutongwe TV bala twende na kukwetie maubo meokonia Usakuani uno wa matuko kenda bala ni muthenya tutetelete muno ni twetelele kula niko niwe enende mayumelia alama bigena kuri yumelia na ni okulile we
wa yumile kuna kula ni maundu meba withiani na mo yeseso yesio kana woni ila njata kisese ni kiuvikie woni maundu maili ata wala batana yuko na kula wewe lilo yuko na kula nondo wachao kitumi kinene wewe lilo yuko na kula niki wewe mwana andikazi yawe kula yake ni okamba na kala ilobi na fair no mwaye zikitumi utana yuko na kula wewe lilo yuko na kula niki ili tatu kende mwitano na mbetumani mukuvi na dhini wa Facebook Mutongwe TV tu live dhini wa page ya kwa Erastus Kithuku kwanza mo page ya Steven Mwema na dhini wa Twitter @Mutongwe TV KE @Erastus Kithuku @director Mwema #Usakuani 2022 dhini wa YouTube ni Mutongwe TV so kwa FM official na subscribe wa bikavo twambie na mundu kwazi hii twakuna kura sia mugwa muthei ndavi MP Mwingi West nikawela Peter kuma ngongoni ngutani na hindi tono na ije nikana netukwithwa twi ikia na kukwete mauvo watondo makwithwa maende na ukutika ungi ukwacha kana kuunga lekosia kitwi kanya ngitu endoma na MC ya wito okay ando ingine ona endoma na atongo imo Eriko ngale kwa YouTube yasia chama sako ngava na kinao okay twama neto kutavia twende ona kusia tia kawesusio nde kwa ithiwe mwina mwekese kujali mundu dimakuka nesa tuke kwa mundu no etwa su some ngawe Simon Sila taize tweka ikuma tongo tiwonenge FM tuyasiya tuko na isi yaza by feelings twazia by feelings ndabeza anenge itwa mina tuke tutangaze we ologa tangaza president wakeza president wa kwithe wa mukoneka ando amukone you take lead on that ABC take lead on that aina kuno akibangie moto iwa kuno ndo yemwe ne wangani na kuiwangania tuyesaiwa tikiseo aya tuke bano Nick Joseph yasenye ndina akona nondo ngo CFA pole Vinze Safari matokeo mamwala ne ba Tanzania sabuki ya Tanzania kendo wana matokeo mamwala baiba ngo kwata ukakwata pa Mutongwe TV ya muthiani kenda mwemoso memotumani myano ndo na twethi othi umoni yata twako na maundu nesa netele aye Michael Matthew Mulo mwema okay kwa mtandao wetu wa Facebook share wasiti mwingi central kuta kura sio kitata ni sio kita nitoko that ikunengelelia lina ne kwati angali kwesitu lina mazangi nengelelia bedi wasiti FM aki mundu wena na tawiki wakili ya akamba bandu utume kwanza bu yudia kulika ukamba na aingi malika kwa independent usiwe by your idea 100%. Asante. Mambo kitu igura siende tata mambo neto kunengelelia Onesmus angale kwesu Jeremiah wasiti ai kura 2007 be kura sio mie bando asiabika okay sila junior masako kwenda yata nto kumanyithia na indi na muteo wasia na kuna kura yako kwa Mutavi Primary Kalamba nda kumanya matokeo ma MCN za uwi nemekwitha mogite na indi masa wasiti ndengene ke sauti unde na indi mwana moseisia ende notomoto ni mugobe kusela ile itatu kienda ita imwitano na then wametandao itu ya mekumukanile netugotha toine na imwe na indi twamba koso thi omunini twambo kunyweki uo na twa siokedia pe maundu maingi tugwetha toine na indi pe mathina la methitu maithini account situ cia ukambane na pe maundu alame na opportunities ta county ya Makueni ni gwetha na fruit processing county ya Makueni ni gwethe toe andu ingi mayuka benchmarking ngali kwesu kitwini gwethe tukutokana kana maundu ma uiti maithe to mema sio ngali go cia masako ne betuka ne maundu ma uiti ta maithe to mema sio indi ne to kwethe atoine na toika tutanyuka maundu asu uloko so tongo ikuma Makueni ikuma masako kuma kitui oso gwana ata na indi kwa na manifesto asuma na ngane to expect chao na indi uloko so tongo wa president wakatano ndia Kenya osa ndia Kenya mokone ma uhuru ebwana ata na to expect maundu maili hata Kenya kwanza kasinda kana dha Azimio 1 Kenya kasinda tuambo thithi muone vanini na netu sio kethaiti Musesia wito wa Mutongwe TV nguthoche nthini wa kilungu cha usili ne kuthi kotini wetha kwethina muno wailo utumia wakili nikenda withia ni wabira kotini lakini umundi ona mwene nthi wa kawaida no tona kukila
na ketwa kotini rights cia mawithiũrũrũko environmental rights ni tasiva rights mingi kindu kila chothe kwithiũrũrũkĩte cha nthĩ nĩ kĩndũ gĩcio na katika ila standard serikali katika kindunia katiba ka 2010 2011 nako kailia tawasiani sana kala kavumbeni ila ndi ya Kenya yosio usumbi yosio usumbi na katiba kaendete kakanena milwakuyo Uingereza serikali ndio serikali atia serikali ndikutubinia ndio katiba moya wa katiba waiti kana serikali ni wena kwa ni thete sewite serikali na ala meutongo hino we serikali ndio thete sakuite mundu mwene ndi wabaya ndi no aete mjadala akasya kana mwya uwo yani thete aseubisie mubia wa mbunge ni mama sio basemia wimi wa ng'ombe cia yeia thĩinĩ wa Kilungu wacia wa mwimi ingi nona guciye mukeka wa kina mukeka ucio ukomea tumena ewa ukomea mwana mundu kwete ya mutaalamu tukanena nesia maundu ma wimi na toilet transplant sasa nata transplanting by sauteka provided with the ndoni vena upau twaite the field ni wet nondo tuta mina kulika mitwe wenda wabaluka pyo Utonda kwitha imonda flat muno ugethi onoka tema mbaro ya matambio atano ndio itegemea nondo mbaro icio tona kuongamia kiugo nima ya kungithia no yende na kwikathia muno ukambani uimi wa kitunguu thini wa Kilungu wacia wa mwimi kuna ana kolevya lo kitungu kibanda ana manya kuna ambia kwa kitungu ko wewe masindula simbesa ni mazira simbesa wacia wa mwimi ibinda linoneka yiyingi yu niyotala miaka yatweka miei itwikite mithenya yu onayo niyotala ibenia na isalucha twitha tuitala kura unyuvani munene wa mwaka uu wa 2022 ukililie unavika naitu pa Mutongoi TV na Mutongoi FM twende na kwamba maima maukutangasia otondo bende na ukunwa kula na utalo wa mbe ya mondi enginya mamilioni ilobi nita wa Benjamin na mwaka Mombasa Angelina Mose Masaku Daniel Mwangela Kitui na Makuene Ken Mulinge Boniface Mutisia Lina Musangi Caleb Chalo wa Mutunga Onesmus Chalo tukwete nesa twikuete ilungusi mwanya Usakuani 2022 na matuku kena na kuendea tukwalanilie mesani kwaku kana wibala ui mausungio Usakuani 2022 Mutongoi TV na Mutongoi FM ngwatanio ya mukamba itamba hii nisi soba zila soba zetu usiona siito ku na komati masomo maka ene lakini nako nene ndakwe kandu mako nesa ngiti kuwo isu si andu asu noko tumia ama mota ngundu ni mendete ni musinona andu maitilanga moka na banga we wambuka ni oibeti indila nabikie ko maisha mambini yani sio bandu na fix ni adithi ani mbokana na kila we awu nda we kan wenda profit ko we ka calculate your managing affordable kwa customer duka mo exploit ya sembe nakwambia nyo yino ne bingwese bawe wende ka chao na chao Yo wenda uketha wina iko ya mzambeba iko ya ngazi ya makaa nyendu ya makaa na mwatu kunenga kilo 15 sio kiwanzo ki kaka ni vitu mwatu su kunenga kilo 15 no
Kusobetwe na kilo 15. Kilo 15. Isini kwa isina miyana. Ni tatu. Uyava Mutongo TV ngwatani ya mukamba nita wa Steven Mwema. Studio tuna nesema ndo mavi ya sala. Trade yani. Mic check 1 2. Perfect. Three, two, one, on air. Wani wa matuko kenda mwe wa nyanya uende na kunyungia mosia isi na mwithukisya nukwenda kisese kila utonya kuikia kukwete mauvoma uteti na Usakuani. Kisese ki ni Mutongo TV na Mutongo FM. Na nundu nithie ngwatanio ya mukamba kwisila mauvoni mathiane maikidie na makuikika nitukukwatania we mukamba kuma ile mbetani ya ukamba na ikonyo cionthe cianthi muciaisya no kwata mauvo matema ela na matema kwe kiangali kona yeba tuyo kutabia na tuyungamila vau nitusongambe kwinzia na kukuelesya undu mauvoma kila muthenya meukukonia kwisila ukumbau na kuthingilila ugo muciaisya no tuikiyite ivindani inya uteti itwiyovete kavyo kuli uthono kavau na utumani wito kwaku nikana nitukuyanisya. Mutongo TV, Mutongo FM, ngwatanio ya mukamba. Musese witu mwendwa Mutongo TV ni avwila ukambani na yakwata nzeve ya luma na watu mevusa ye kuvikia mamilioni ma andu alama tosia isi ya kila muthenya kwa kutangasithia biasala waku kana kumanithia alama evasa ila mwendo waku watutia kwisila imanithia sia iko kwa mavuombe yange tuvikia kwisila nambani ya simu noti imwe ina kenda ile imwe na itatu mwonza kana ututumie email kwisila sales@mutongotv.co.ke. Mutongo TV ni yongwatanio ya mukamba tukwatanie twaile biasala situ na udhocha ndini wa kilungu cha dhambalala ndume numenete kukuthukiwa ni kiveti onatho mundu muka eana ni munene eana kiembe na mundu ume mebia no toothpick ekamitumende twesu numenete kukuthukiwa ni mundu muka kilungila kikukia kila wathanthatu kwambia saa ile na nusu cia wiyo ethiwa wikalatha yukwenda ethiwa ni mwitu muthenya umwe katwawa withie wiungua mume waku wiungua mundu na ethiwa walekilwe wika yundu kwenda ukathina ona etha ni kwaku kuna salute we mutambue tu ni kana kwithwa muguo ndini wa musi nundu no mena kulea kutambulika na mapinda maingi cyo kutumiwa anda koa ni kana mumana eo chao gwikala life with a control nini nabaka wikale na control tha yundu tonyekani kulechu itende yanso itonyeko ndukende kwasya mwana nukomete na wewe umoka wewe umoka uthambe onde uyani mwitu yawe ande wakomelelie mwana yonthe omituke ni mutanisya wambie kwidepend na etha uisaki ukwenda ukaiya musubie na ndukamwelekanye nongi usungi woni kuyanza ni mausu wesya ni we atikoke atikoke ibinda linoneka yiyingi yu niyotala miaka yatwika miei itwikite mithenya yu onayo niyotala ibenia na isalucha twitha twitala kura unyuvani munene wa mwaka uu wa 2022 ukililie unavika
naitu pa Mutongoi TV na Mutongoi FM twende na kuamba maema maukutangasia otondo bende na ukunwa kula na utalo wa mbe ya mondi enginya mamilioni ilobi nita wa Benjamin na mwaka Mombasa Angelina Mose Masaku Daniel Mwangela Kitui na Makuene Ken Mulinge Boniface Mutisia Lina Musangi Caleb Chalo wa Mutunga Onesmus Chalo tukwete nesa tuikuete ilungusi mwanya Usakuani 2022 na matuku kena na kuendea tukwalanilie mesani kwaku kana wibala ui mausungio Usakuani 2022 Mutongoi TV na Mutongoi FM ngwatanio ya Mukamba. Musiaisia witu wa Mutongoi TV nguthoche nthini wa kilungu cha usili ne kuthi kotini wetha kwethina muno wailo utumia wakili nikenda withia ni wabira kotini lakini umundi ona mwene nthi wa kawaida nutona kukila na ketwa kotini rights cia mawithiululuko environmental rights ni tasieva rights mingi kendo kila chanda kwithiululukite cha nthi ni kindu gisio na ki katika ila standard sitikalenda katika kindunia katiba ka 2010 2011 nako kaili atawasiani sana kala kabumbeni ila ndi ya Kenya yosio usumbi yosio usumbi na katiba kaendete kakanena milwaku yo Uingereza serikali ne ndugu serikali ati ya serikali ndikutubinia neo katiba moya wa katiba waiti kana serikali ni wena kwa ni thete se wite silikali na ala me utongo ine we silikali no thito sakuite mundu mwene nthi wa baya nthi no aete mjadala akasya kana mwa uwo yani thita se ubisie mubia wa mbunge ni mama se ubasemia Nemuvea ekai muthito na nesiovo wa mathina makwata asia na nini katika toa miaka 6 na miaka 5 ila tumeta malnutrition kana kwitha mwili utana liwanite na ndini wachana situ ila iko masivitali 3 ilo wayana sida na thina wa maliu na withi asia na isi na mathina wa maliu no sio muno sida wana mugugara mabinie muno na no sio muno itia wa nithaiwo na twanena malnutrition wethia twenena maundu eli muno jambe ni kwitha utena riu onomwe ila tumita marasmus akana kana marasmus ketha keka mutu waija ngambu kethia baingwa nama waija ituo ketha baingwa nama waija kikonde ida nikibuthu no kana nikisagite yuze pasia kethira kateo kwata riu yanite kokethe takaitumia mauta mamwe na maso mamwe then wa kutuma mwe othukuma na mudembolo ndi weta kwa shako nao weta we nigweta kana kateo kwata wala tuweta protein kwa kuyania na nondo akataka na protein wa kuyania etuma ndaka yako ida wana dena okela yetu anda kwekela nde kigunde ni wa mekiwa na kigo kiuma dena mekiwa kirika na mwana timba but now and there me atatu maita nundu tunengaisa na situ kana tumita wini kweta previnia sana situ nesa wini kana liwala tunengaisa na wala kweta we balance kana we anene we na carbohydrate kana liwone kana mwe one kama vina we anitie we na protein ya anitie we na mauta me anitie ila tuseda macronutrient human kwesla siendo nitasukum kama tunda sianete na ndi either tutona neka mwana liu kuna kila kindu sionde ni wo ile we there tuna dena wa twana tukwara wa deno tuita malnutrition na kama ino kwa dena malnutrition
then mwe wako witha wata na vina onomwe wako kitana na muongo gutwe kulia kila mundu aise kwa musi ni chao kevo mundu kaisa nesa witha avo the kwa ndo wani kelicha kitwa kunenga source ya carbohydrate kana liwa kwa vina a protein whatever wambo so kana matumbe matunda mede amoko na mauta mede ameko ikana ndo witha twana tutu twanenga liu ula we anita ni kana tutwana kwata ne kwetha mwe wo twana kwa na wina vina na kwesi ya kukwata to wali toto ini na kwa la twana fitu tulato kwa wa ne dena waliu na kimu keta dena waliu ni silio ila sia na kwa maliu matatona ya kila ndo na kwa sia ni kana bai kana ni mundu aliwa ndo ndo na to wewe ni mundu muima na ndo na kwa ni mundu ni kana kaini mradi ni kata na komelia ndo kana kaini kaisota nuka kwa as long as ni liu weza wana ndo ima kana kaile kwa ya na tuwe siana tuweka kudhaukia siana matoke na malu tunenge siana kila kintu chonde tunenge boso tunenge nama tunenge na tuwekanga tiko dhauja tumanenge matunda nikanata na fitu fulani nesa with the no tuweta nutrition ni waleka na tuole siana ila cheko kadeni wa ward situ sina the no nutrition na nondo tramina kwa the no tukola siana ila ingese to the atu asia nondo wa mawu alangi nondo nutrition ijo kitu mikenene kitu mama kwa rema the nange na kana kufikia kwacha tai wako wimi wa ng'ombe cia yeia thini wa kilungu wasia wa mwimi ingi nona guciye mukeka wakina mukeka ucio ukomea tumena iwo ukomea mwega mundu kwete ya mutaalamu tukanena nesia maundu ma wimi na mutolito transplant sasa nata transplanting by sauteka provided with vami ndo ni vena pa out right in the field ni wet nondo tuta mina kulika mitwe wenda wabaluka pyo Oto na kwitha imonda flat muno kwethi ono katema mbaro ya matambio atano ndio itegemea nondo mbaro icio to na kuongamia kiugo nima ya kungithia no yende na kwikathia muno ukambani uimi wa kitunguu thini wa kilungu wasia wa mwimi kuna ana kolevya wewe tongo kibanda ana manya kuna ambia kwa makitongo kwa wewe masindula simbesa ni mazira simbesa wasia wa mwimi Mic check 1 2. Perfect. Three, two, one, on air. Wani wa matuko kenda mwi wa nyanya uende na kunyungia musia isi na mwithukisya nukwenda kisese kila utonya kuikia kukwete mauvoma uteti na Usakuani. Kisese ki ni Mutongoi TV na Mutongoi FM. Na nundu nithie ngwatanio ya mukamba kwisila mauvoni mathiane maikidie na makuikika nitukukwatania we mukamba kuma ile mbetani ya ukamba na ikonyo cionthe cia nthi muciaisya no kwata mauvo matema ila na matema kwe kiangaliko na yiva tuyo kutabia na tuyunga milavau nitusonga mbe kwinzia na kukuelesya undu mauvoma kila muthenya meukukonia kwisila ukumbau na kuthingilila ugo muciaisya no tuikiyite ivindani inya uteti itu iyovete kavyo kuli uthono kavau
na utumani wito kwaku ni kana nitukuyanisya. Mutongoi TV, Mutongoi FM, ngwatanio ya Mukamba. Musese witu mwendwa Mutongoi TV ni avwila ukambani na yakwata nzeve yaluma na otumevusa ye kuvikia mamilioni ma andu alama tosiaisi ya kila muthenya kwa kutangasithia biasala waku kana kumanithia alama evasa ila mwendo waku watutia kwisila imanithia sia iku. Kwa mavuombe yange tuvikie kwisila nambani ya simu noti imwe ina kenda ile imwe na itatu mwonza kana ututume email kwisila sales@mutongoitv.co.ke. Mutongoi TV ni yongwatanio ya Mukamba. Tukwatanie twaile biasala situ. Ibinda linoneka yiyingi yu niyotala miaka yatweka miei itwikite mithenya yu onayo niyotala ibenia na isalucha twitha tuitala kura. Unyuvani munene wa mwaka uu wa 2022 ukililie unavika. Naitu pa Mutongoi TV na Mutongoi FM twende na kuamba maema maukutangasia otondo bende na ukunwa kula na utalo wa mbe ya mondi enginya mamilioni. Ilobi nye nita wa Benjamin na mwaka Mombasa, Angelina Mose, Masaku, Daniel Wangela, Kitui na Makuene, Ken Mulinge, Boniface Mutisia, Lina Musangi, Caleb Chalo wa Mutunga, Onesmus Chalo. Tukwete nesa tuikuete ilungusi mwanya Usakuani 2022 na matuku kena na kuendea tukwalanilie mesani kwaku kana wibala ui mausungio Usakuani 2022. Mutongoi TV na Mutongoi FM ngwatanio ya Mukamba. Dawa ya kana ka type 1 diabetes na insulin na nundu wa thina wa kwata uituzu wa diabetes. Serikali ya Kenya ikwatania na kamba nene ya usevya dawa itaona vodesiski na iyokie na mbango tuwita CDIC Changing Diabetes Children na kwa hospitali witu munene wa Masako kilua ungavi wakwa kitwethetwe na kitwe na kliniki tu cia chana cia sukari. Saidi na bakuyu chana bakuyu yangiliana imwe na miongo monza twedese thini wa kliniki tu atuo na inge tukwadaniana na mo thini wa hospitali munene wa Kitui na hospitali munene wa Masako. Twana tuende twina uwa askari kana wewe kana uwa askari nikaela kwatiwa na thini wa kliniki pesi ndira tweka tunengaika naku ndawa ila kaileta na ukabuni siondo wa kutumia kwa ndokeza na thina kana ndwena mbezi ya kwa hospitali ya kwa ndawa no ndawa ya kila muthenya wakade ni wa kliniki tu tukaonenga ndawa na insulin na tubundisie atunenge kwangera kana kukaila tumia cha kere ndikaila kodima. Alibu ingi mwana musesia wa Mutongoi TV ngwatanio ya Mukamba hapa thini wa Usakuani 2022 muthenya wa kula nuthelile yitwe muthenyongi leo munde twe matuku 10 tubigie matuku 10 tuambie matuku kenda twakona kula nisiende na watalwa oyu na inde maundu kauta nimeende na kukitika vitani ino ya otali ono wa kula na inde kabila ndapo maalethi that yakwata mauvo makana mujumbe wa kiliombunge cha Machakos Town Dr. Kioko
Dr. Victor Kioko Munyaka ni wavidia na kwitha ayetekela kana ni wasindwa ni uloko kitia kibila kina chama cha maendeleo chap Caleb mule ulani wa MCA wa Kimwe andikite thina wa mutandao wake wa Facebook na ili twa confirm na kewe mwene abikena kwasia kana hata tosisi ona namba ondo sile ya Caleb no kwitha ayosa kibila ki nawe wa aivikia na kumutungia kana kumukathia nondo wa usindi na vikiana kumudhudia oselele bala we mwene otie kwa no mavala maketeka kwa oyu ni kana muyimbe wa Machakos Town Dr. Victor Kioko Munyaka ni wetekela kusindwa ni Caleb mule uloko kitiaga bila kiuna chama cha maendeleo chap Munyaka okitiaga bila kina chama cha UDA ngwatanioni ya Kenya kwanza na yu turajekelea tukunene maundu eli atatu Steven mseja netu aminukilia na tutaendete bahasani atatu ambo kunene okiu kwa ukuvye bwana FM mutongo ikweyumia na kwetekela kwetene muthemba tosu ni sawa hii kana ile to kwetera nginya muzungu makatangazwa ni ABC kana esongoma azia kana gentleman maker ndomwe Munyaka ni munana ete kunete ne kumbe nage na ne mungwana muno na nene se Munyaka ona gutwika no tona kwithwa andu amasako mate na musakwa maina tumata musakwa ni kwithwa uthugu wote labda andu emantha obenduku nondo andu nimabika andu makamantha obenduku na mundu nake no wailo cia uziola withitwo ndune atekusisia uthuku nondo andu amasako ethati nyangulwa ni maile kutha maikithite Munyaka no tongoi mabinda tatatu 15 na uzune wendo munene muno mamonetie nae onae bahati muno nundu kwi atongo ingi menda kutongosia u na maibike ya kutongosia na yu na ke yu Munyaka katika uima wake na kwenyibia onake Munyaka na landu mekikio muno ni wona nyengelekanyo nundu ni kwache yu katika Usakuani niwe mundu la wambe wasia nye ninetekela kana pe mundu ungi andu matona kwitha metekelile amatongoesie na nyine na munenga manozu atongosi na atongo yonthe yu nzia yone Yesu na maile kwisila bau nundu andu no metha maitu nenga we na magya we ono ni waku osa weozu utethi na magya we ono ti waku ndukamene lazima no se weozu ni tethi ulama nengie me ini ngutunga mubea ona Munyaka na duty ya kwi andu amasako muno ndize ndinaona ichati cyake lakini nena mwekeo kana no matungite mubea muno nundu akwithwa mamwekeye binda yasa kwa niwona nyengelekania nzio na ngaya mwathime no ngwezo mukunea nimwe what an example my elder brother and the keeper. Okay. Sonia Dennis. Bwana niazia Dennis. Daktari Munyaka tima kwa chani lo kuzunguka iseseni. Nunenie Asia. Kula sia mina kukuno. Olo kubeta. Kana olo kuanza kibila cha ujumbe cha Masako. Atu ngiwa mupeano loko muzinda na imuya oselela balambiketie eda ni wenu kumuya oselela balambiketie na eda no kuendea na ke no kuendea na hii accommodate kula wa muzinda so sio statement yelo neni kwacha na yute masazu mukuoneka kana ni mutongo wa wenu kilo neni ona ikuleta na kunwa masame ya nondo meana ni we anisia kumini we katika ngoa yake ready kusindwa kana asinde na ready kwetekela mutongo yulokuka na utiwe mutongo iweka mutongo indane yake bila okay bwana FM tu maondo ma Usakuani nzawa kiu Caleb weka kila mwasene kilogisio twazisia ndi ya Tanzania ndoni binda ya Usakuani opposition leader Tundu Lissu kura siku noa na wese then wa the exile twazisia ba ndi mutoi Uganda nitoni Robert Changulanyi mundu kutwa Bobi Wine mundu alama akoniwe na bandi ya Kenya nitokona ndo Usakuani witu ende muthanyani wa mundi tuniwe mundu ndi exile tuniwe mundu kimiongo ndi bandu kwete sekebela ko ithita ndi ya Kenya tunondo wa kutane and then wa electoral process ito na tuibata and then wa mundu ma Usakuani undu ambe pa ya Uganda yo
ongela kiza bizinje okay nondo ni withitwa yapo changulanya yuka yes yona twa aizindana na mutongo ila yo muzumbe Museveni nienda ukutabia Kenya we are in a class of our own yani ithiete kiwango kingi twabika maundu moteti na maundu mosi ndati kwa uima wa uteti twikilasi ni kingi ona Africa oneka East Africa yonde twikilasi ni kingi nundu wazizia Lisu kwanza aenda exile muumezi uzwa Tanzania tundu Lisu aenda exile muumezi aenda ndiye muumezi mono lakini aiba Kenya makaya methi maka kuno campaign results zitangazwa newe IBC meazia monango onite hivi kama ndo ndo mumite results kwa wingi aya no ile makai maende oneza bai mundu inondo nongi aya muzumbe yabo na machinery ya serikali yeka binda ya betie twewie umwa muthukume wa IBC ethiwe wa kwanza etakwelea uzio yu Usakuani uno tineva na kindu tikuya kikuona ni kana be mundu kwenda kutele miongi kana kwenda uzio kana mundu kwenda ku make sure kindu jake ni jeke ku Kenya tilu memboya ni pyu na tizende ya na uima witu na nini kalaba na ginena uneni wa madhani mo etaweza hia we kilunguni chake chambe mstari wa 18 uzune ngaye imwe enda we mbai ya Israeli moke tunenanie ona kadha na isio sil ne ndune tamukumbu ayo zikawa bazie kaltaya kumanwa na kunena nyane yani Kenya ni tuitikilete kunena ni na teikolwe kana thilate kaakilia ni utaila kwa nangane yuko uima witu umetwa kunena nyane tisewa jamea kwa kunena nya tikanena ni ukona titatezo kwatea nia sainge tikathia extreme lakini tizo kateazi ai ndio iro atizo gani ona ndio neza yuko nitaile nitona nitie uima mwingi na ndicho kuona yu ukamana yu muzumbe ulatwe nage muzumbe uru Kenyatta ukazizia twaze ta East African Union na United Nations ena iwango sizi ulumono nundu aumete ani ena musingi wanthi thina mugo ne kuna uteti nundu obyo mono nendo kutabia noka zija bau kila wa Tanzania not Tanzania kiube toke Rwanda amina kiube toke Uganda ulige Rwanda wethe muzumbe mo azumbigie forever wethe Burundi wethe watu aotewa manai pende hata wamba tebuza wa Sudan wethe makai matu abu umoweta wa Riek Machar nongeweta wa ekai ngeto abu ngetongo bia makai azuma tu akelo moya unje kona nela yake to Salva Kiir kilo mtu aunje kona nela yake akwetu makuti ala bage lakini Kenya aitoba ithie tukatika zindana natamina uzindana napege nduke mamonge unenete na andu kwa mazyaje kendo ju muteti ulo ugwete kebela na ngaleko ya Azimio pege ndo nawe tieka zarana anaisi ati niwa sindanie na moi na ngilile makethania niwa sindanie na kebage na ngilile na mwanza makethania niwa sindanie na Uhuru na ngilile na 11 makethania Kenya peke ndu chapata katika masindano nduketha na muzimamo mumu wazaila mugwero zinda na mundu ai mwemanda murongo iwambe paiki nduge mumanda na peke nduge mana kina propose katika ula opendu wa katiba oneta wa BBI nitukwenda tende na useo banja undu Kenya ka tongo ya gwenesa peke ndo mana weredo buna wethe kitikinda breed andu moga makinda breed ondungi na chema kwendea neza ateo zote kama kana etha nundu yuti level ingi na irutambe kuzia sino itona kutuma sitona kweza kwitho kutuma mugo witu thota ende neza na tete na ngwata nioneza twiki ngwata nio ya nthi yonde peka zamo mana wedete buka ka ibila itano niwe zibe bandu tunoka hata kazi ai ana andu makwete kwe mandhi yawe lakini ni utabia neza principle ya representation ni very important katika leadership nundu okay wayuta wemo yu pao kuona kula ziko netwe 56% na zia ambata mono zizo 58 pen element ya vote apathy
yani mundu kwa zinye ndiyo kona kula nundu wake pai mundu witu eba pai mundu wako eba you kethwa twina andu atano meba Muzumbe munini prime minister na nini mage andu atatu kula ile 85 iko nuzo tukakakwoza okay you ukazizia you kozangelekanyo azimio kwana yuko anazinde yu the we mean Kenya kwanza baike ndo maana inachimata ono tabia Kenya aya Kenya kwanza kwa nazinde we mean azimio baike ndo maana inachimata ono tabia ene nzima Kenya you andu meenda mami no zindana no utere de Kenya makosa in manifesto makabulani amaitongo ya Kenya na Kenya yende anambe yuko anjuma bo indi nezu no uzeo ukethia ni twetekela kana ivye ngaino tunengete nafasi ya kwetha tena mugo na tenda na umetumia utethirete imetumia na zino itono utumate mano ebinde ukirete isiola yuta kiu tweka acha representation nondo ukazizia munote na ndine wa sisa serikali ya kuma 2013 kuko pika 2017 yani andu ma Kenya manewa amate pe mbai mbingisa Kenya ziewa serikali nizo na pe uthi ya pe mbai nesivu muno undo na ya be andu tana me katika UCS na pe mbai ngipate mundu onoma kama mbai rutika sia yuko unduzu ndo utumati ya muwo atende agwetha tende neza unutende neza yo pai mundu ithete bwa we keep up ningi ngalekanyo tizu ya mheshimiwa Manyaka wenda azia I concede and I leave my peace na mheshimiwa Manyaka is not a small man no kuendelea na kwitha aichangia kwaka mazakuna kwa Kenya yonde hii ndio mimi na I like what you are saying what you are saying so tuikende kusinda na tapeke ndu kintu manda te manda utongo eziano na tio manda kini ko monde no ndungu kwika kuti ko wane ebo aya Steve na mosongi wa mamambi okuka maise so imwe ile betali okamba no sio tukasisia ye tutana ambo mina kilungu cha umonde nondo mosongi wa mainga ngemera mayoka kuambia mazanyano au ni kwa cha nyandeto ambo sisio imwe sia isese baada kisese kikwetwa Katumba Primary School ninga ndokosia ward ya Mwingi Central constituency ya Mwingi Central county ya Kitui anone mausongi ma kibila cha senator county kana kisese ni kiu Kalumbo Frederick Isika akwa takule mwe Kameta Dokas mwende kul ndana akwa takula vo Kilonzo Steven Motwa akwa takula ile na ke Makonge Steven Chala Musango ndana akwa takula na indi na ke Matthew friend nyamwa akwa takula kenda Mutambu Kibenjamin Muithia avike na kwa takula ile na ke Motesia Ravas Paul ndana ida akwa takula Mutuka Julius Muinde akwatakula miongo 5 na 3 na indi Wambua Enoch Kiyo akwatakula miongo 3 aya tusisie ondeni wa kisese kiucha Katumba Primary School kibila cha ugavana Malombe Julius Makau kula miongo leo muonza mweke Jonathan Mwangangi ndana akwatakula na indi nake Musela David avikiana kwatakula miongo muonza Charity Ngelo Charity Kaluki akwata pathe endelika na ngilo nona ume Masemba asu twisisia ondeni wa kisesi cha Katumba Primary School ni kumwingi Central Odinga Raila kula miongo 3 Ruto William Samoei kula miongo 3 Wahiga David Mwaure Vadhei na indi Wajakoya George Luchiri kula ile ndo sisi kisese kingi kana wakibesese cha Katumba ndo utabia yulwa member of county assembly election results member of county assembly ni Mwingi Central Ward Mahamud Abdul Majid Ashar kule 10 ile aya Maloke Joseph Wambua ndana kwa chakula ndo mwena Mboti James Musiongana na kwatakula Munyambo Solomon Modui ndana kwatakula vo Munyasya Bernard Mwangangi na kenemela ikula watakula miongo 8 na indi na ke Musimi Julius Mwanzi Musio kikule mwe Musio Kadoka Simbeke kule mwe Musio Kaloka Muthocha na ke ela kwatakula 5 na indi Mutua Charles Kimanzi ndana kwatakula ne mwe Philip Mary Kanini ulani we ni Kambende akwatakula miongo 5 na 1 ndizi kana Steve nina sia kumangaliko sia makoeni
naende ni kuma bandu beta wake kui primary school ni sia president naende Raila Odinga akwata kura miongo nyanya na nyanya William Ruto Samoei akwata kura miongo ina na ile waiga David Maure ndana akwata kura na wajakoye George Luchiri ndana akwata kura tuisonga nambe kiseseni cha kunekura cha Makueni GK Prisons sia kibela cha Usumbe Raila Odinga akwata kula miongo dhandesha monza William Ruto akwata kura miongo ile na inya na waiga Maure ndana akwata kindu na ke wajakoye George Luchiri akwata kura emwe nenda tushoke kiseseni kiucha Katumba primary school ni mwingi central kivilani cha ndogo ya kana wewe representative Kasalo Irene Muthoni kula miongo ina na kenda Kitemange Emma Kamene kula ile Malonza Penina kula ina Mutesia Anne Melik awakwata ndana akwata kula vo na ndile Esther Kalonda akwata kula miongo ina na ile ngo Jacqueline Lamek nake ndana kwata kula twesisya ndeni wa kivela cha gini kivela cha kitawata MP Mwingi Central MP Kavindu Agnes MB akwata ndana akwata kula Muliungi Gideon Mutemi kulanwe incumbent akwata kula miongo na kiseseni kiu Mutambu Gideon Mulwa akwata kule mwe naende Ngunju Lydia Mutambo akwata kula 16 kiseseni kiu cha Katumba primary school pengi kuma kiseseni kiu haye okay siabi kabo kaliko sia Masako kaliko sia bandu bekwetwa Kinoi primary school kibela cha Usumbi Mundu Raila Odinga akwata kura miongo 5 na nyanya na Kesa Moi Ruto akwata kura miongo 5 David Mwaure na Wanjakoya Maina akwata kura tuisonga nambe ngaliko sia bandu bekwetwa Kinoi kura sia governor Maliti Francis ulono mema semba nasu akwata kura emwe Mula Rose Mbithe akwata kura ile na ke Muthama Johnson Nduya wa chama cha UDA akwata kura ile na ke Wavinya Ndeti akwata kura miongo 5 waita Nziokasi wa die akwata kura miongo 5 na itatu na tuisonga nambe bandu beta wake Noi primary school kura sia UMCA abe mundu kwetwa David Geoffrey Mutinda akwata kura 10 Kelly John Mukekunda na akwata kindu Kinama Catherine Kanini akwata emwe Kithuka Martin Moteti akwata kura ile Mike Boniface Musimi akwata kura itatu Masila Amos Mutungi ndana akwata kindu Mbai Kennedy Mutua akwata miongo 3 Munyoki Samuel Mutambia akwata kura ile na ke Musa Shedrack Mwange ndana akwata kindu Musola Jackson Mwicha akwata inya Mutoa James Mutavi ndana akwata kindu Mutoa Richard Mulu akwata 15 Mutuko Michael Muthama ndana akwata kindu na Kendiku Joseph Ngonzi akwata kura imwe naende tuimene ya kumangaliko esubesi ya county bandu bekwetwa Kalikuvu primary school naende county sia governor kisioni kiuni ngaliko sia Kitui Julius Makoma Lombe akwata kura ya nemu miongo 9 mweke Jonathan Mwangangi akwata kura 3 David Musela akwata kura miongo 2 na ke Charity Ngilo lono mema semba nasu akwata kura ile naende bwana Steve tuisia kibela kicha Usumbi nationally kufikia OU ni kana William Samoei Ruto akwete kula ngili maana ana miongo ina maana kenda na miongo kenda na muonza kiuni kilungu cha miongo ina na muonza katono inya kenda yuluwa yana 47.49%. Raila Odinga naende William Ruto ni UDA Raila Odinga kula ngili maana ana miongo ngili maana ana miongo 3 maana 5 na muonza kiuni kilungu cha miongo ina na 32 katono kenda noti percent isu ni 46.90%. Isu ni Azimio George Luchiri wa Jakoya kula ngili na miongo ena kiuni kilungu cha noti katono inya itatu na usu ni wa Roots Party tuisia David Mwaure wa Higa kula ngili umwe maana muonza ne kuna 33 kiuni kilungu cha noti imwe na 0.18% usu ni wa Agano
na ili tuwa bau nenda tusisi kaunti sio kamba yolo wa kivela kiucha usumbe kuthi kwa kitwi Raila Odinga kula ngili 11 maana thandatu miongo monza na thandatu kuli kilungu cha 70.03% na indi William Samoei Ruto kula ngili na maana 5 miongo ele na ile kili kilungu cha miongo ele na monza katono yomwe ile yulu wa yana 27.12%. George Luchiri wa Jakoya kula ya na miongo ele na thandatu na ke David Mwaure wa Higa kula miongo monza na ina kune kauntini ya Kitui. Okay, with Masako enda kwa mboso masia Makueni Raila Odinga akwata kula kubikia bautwe kula miongo ngili miongo ile na itatu maana atano miongo thandatu isuni kilungu cha 78.57%. William Ruto kula ngili itano maana atatu miongo ina na kienda kilungu cha 17.83%. George wa Jakoya akwata kula yana yimwe na miongo nyanya kilungu cha cha 0.6%. na ndi David Mwaure akwata kura miongo 5 na thandatu ila ni kilungu cha 0.18%. Twithima saa kweli bala Raila Odinga kwa oyu ukwete kula ngili 10 na ile maana thandatu na 13 isune 68.52%. William Samoei Ruto ngili 3 maana na 18 18.57%. George Luchiri wa Jakoya 150 votes 0.81%. David Mwaure wa Higa 42 votes 0.22%. Mwema tututwae Ilobi galiko sia Nairobi wimande Ilobi nono ni na Mombasa bai kane matabienga sia Mombasa ni Raila Odinga kilitano yana yemuna miongo 5 na inya 55.13%. William Samoei Ruto ngili 3 maana thandatu miongo na ile isini 38.96%. George Luchiri wa Jakoya kula miongo 5. David Mwaure wa Higa kula miongo 4. Okay, kaliko sia account ya Ilobi mwana Moses Raila Odinga kwatete kula ngili miongo na monza maana ile miongo 3 na ina ikalani kilungu cha 52.60%. William Ruto akakwata kula ngili miongo ile maana thandatu na 10 ila ni kilungu cha 39.81%. na ndi Wajakoya akakwata kula maana ile miongo na itatu 0.46%. na David Mwaure akakwata kula yana yimwe miongo 35 ila ni kilungu cha 0.31%. Rasas Steve na mazame to mindete mono na nondo amaundo ni maingi masani timanini na ndi nengi kwacha tiyazi awone kwacha mazangi mokite twetho watu endeze na maondo ama unaenda nia na kila kiende wese ya Moses vitu nitwa mujia nesa na graphics yende ona kwikwa mausungo ndo maende na kulika kunenda muthenya no monde tubike muthia bau kwa oyu na twebika muthia enda tunenge taalamu netu etha na moa ni maitu mwana wa kunena tusia muthia twetele mwanyongi uvinguke nga yatwikie tukomana ingi twende na unenania na twambie na bwana Dennis mutuku ndini wa kamera ya Geneva ino unaenda na ndeto cia kusia muthia kwa mwene mitu ingine yasia musia isia wa TV ya Mutongoi ni utongia mupea muno ni kwithiwa ila twambiie kilungu kietu ambiie imwe na itwenda nyemwe sabari nisu ko nitu kwatha kana tako tetho no ibinda yingi tikeo ko ingi tunena nye yolo wa maendeleo mandiritu na yolo wa siasa siandiritu na kila ndo no mukukuria we balawi ngajai kamera kala ndo no kukuria we balawi mwethukisia ni kana ethi wandu na bikia na kuna kula muthenani wo mundi mundu wa mathina ala methiwe tata patoneka ibinda ya ila muku munengwa ya kuna kula wethi ukune tukatatoti wetina ni kwithi wosu niguo mwana ula witha unengetwe nikenda wisakuye Mutongoi kana muthukumi ula wailo kuthukuma. Asante ngoja mwathime bwana FM winengana ndeto ya muthia betikile kwanda tika ota 46 onzonge kuliva mundu lokosa president wa nthi ya Kenya wosa win the osa nthi ya Kenya in what state in terms of national cohesion kula kukwata na maundu ma muguo na maundu ala methitwe mebo ma tribalism ko in terms of nthi ya Kenya kukwata na miosa ibwanat Kenya wala the umundi tibandu bathuku osa nthi ya Kenya
akosa ndisu yani Kenya tuyasia Kenya is ready for take off. Yani ndibala wona andeke ni uzindeke yambe uyithaika kindu kita wa taxiing pawike wanzani uko na yendete ondu ngalienda ikinete lami taxiing ikathika kona thia kwatara anyway na inde December yona yulu yu Kenya ni taxi teneza nega kwatara anyway nundu wazisia kindu kimwe kita wa national cohesion kila ni chavata muno Kenya national level mundu ina thina nonge na ni makwatia ni Kenya wazisia ni ma university temwe Kenya makuna biashara emwe Kenya ni maandikirwe makambani ni amwe Kenya ni mabingwa ne mabiashara na Kenya ni matuye mukula megala mina ku undwa mbe katika national cohesion Kenya tuende nesa undwa kele yu Kenya bala na challenge na challenge ke no challenge ke bakubekela bana ni ngalama no kuona ya maisha na ngalama ya maisha formula ila ndo besindu ile pek sindu mu internal na ile external munoni tutonga kwetha tena control yacho lakini no nitaya nduru twa ile kweka lakini nenda twambe bakwa internal 1 minute internal peke ndu kama kethetho kizumbwa nthino kitawa ulusani yu mundu ulokoza Kenya emiosa tetenesa kuma katika nololo sia ulusani tinesa kuma bumbado pena ulusani na pena wanango wa mali ya serikali nundu wilie wiwo taarifa ile mosoma hawa ukewa mwazi ai uvo kwateka ni yewe yakana penda wazielete kwetha si umiweke mza sikatoa mazivitali na yeye atona nisi expired yani mundu zu eoza Kenya lina athukumimena mentalities na ko unduzu ndo ebina kwake akasia akarale ageto andu mage akame okwanda ye nenda tinenge mundu lo tukunenye kura ndaya na timo kumanesa sindu ila sienza sio nalo ndo kuya ngalama ya maisha na ku Ukraine sindu ingi siende ngale ku yingi situma maisha mambata niti kwenda kwebundisia kwethia wana sindu situ pa tege kwikwatia mbinge muno niti kwatetie mauta makuma ndingi ala ni motwikia mitokani na mavakto na waza mitokani muno ayabege nduke laizi tenda kuzoga mitoka tenda muno ku invest na kutabya andu muno tisisie mitoka ila etona kwetha ina kindu muthemba wa sola ugathetha no mauta wa mino kwache na mauta ya mutoka wa kwata watambuka utumete sola na yuko uwethe nitaola kutengemea sindu ile ngita tambemba utwikate inazio serikali ile kuka yose okendo serious demand the plantation schemes taitatu si bandu nene tise obyembe yani tipande mbemba zitu ba Kenya teke kwetela hii mbemba zumete Mexico ko overall ula ukoza ndino eoza ndi mbumbani neza muno na ozeo muzumbe ngaya yuwe ngaya muna gwetha ebo ulo gwetha tongweji etha ena mundu ithe atongweji ndi weoba utono mukuli oku akamukuli iwe urubandi kona bae mie uona na muzumbe yimo taneza nuno muzumbe no tongwete naye no tuwe kamwinge muno wa undu ndino yende ndeto ya muthia nenda kwaje kana undu ambe ndi kwenda kuoza tondu wa kawaida kwithwa kizazi kija mutongwe kitunenga mana wa kunena na ene ndi kuni na atunga muvya munene kwa ungami na ala twethaye mwa katika panel nitithire mwana na Erastus no kula munango ekumbe nititha na mwana na yutuba Steve lakini Steve nitithaye mwa yuba anza pa opa nitithaye mwa pa muno ni mwana ibindi lingi yuko ni mbadi wa itu muno na ala twetha panelists umonde maagilishito ni analyst mwanzangu Dennis na alamedha atongo ima moteti ni ngwenda ase ni muvya undu akeli ate imaitu ndienda kuoza tondu wa kawaida kwitha mutu ati ya niwa osaingi muimbia mundu ndakoma ati ila tuwe kumbeni ndienda oza undu tondu wa kawaida na tiba andu bamwe Ilopi Mombasa Ukamba uonthe na ndizi anza pemwe ni ngwe ya inene Arusha nongene wa ine yani ukethia ni matu ati ya ndienda oza tondu wa kawaida ni ngwenda omwe ni muvya nundu akutwati ya na ngimuthithio muno mwende na kutwate na ni kibindi kini mutumite kithone kibindi kina ndaya teki yellow level izu na la mazia
nimeigwa maitania analysis ya FM nendo mwene muvea muno ningoma ne ana mo ningoma ne ana mukupe muzambo mwe nako mwenye nago unambithelo bantu ni unje iwe ne loli ya mekate we jote wambie FM nongo kethacia numbe ngona anaona othika neza you azutu koma ne yako una mona atwende neza ngaya mwathime na mwitu nenga very honest opinion mukaruta pia uguo nitikete neza bana bani botwa ilo pendwa ngaya mwathime muno na tietela mauzungi ono ma kula ya muzumbe na kula ilengi ndeto thitu ndineza kuma munukani na niendo kumotwa amathatho itano muzwa wa nana ni athime ala mendete mu ko odete ile kula isu tikalia mu nundu baike ndo yeto na kwa tikaliti kula isu ni kubeta na kila mundu aende atakuona mwandu ala uko na wala ma kawaida ngaya mwathime kiwe yoni kingi. Thank you very much. Haya, naende ni muvya muno bwana FM na bwana Dennis mbondo wa kwa ile kilungu kiu na masai mali saa muonza chile ndatika 11 naende ni kwache mwendo mosesha kufikia hapo no twane na nya ni twavikiana kuvichova bandu tukaende ya kwacha tukuendea na unena nya osaidia no twa manondo maondo maendete tuotabie na kwekala na kuginya tuotabie wala wasinda kibela kiva cha MC ya cha muyumbe cha women rep cha senator cha governor cha president ivela sio ndela siku ni kula na otondo wa IBC ni mekati ya mwana ya poto yonethia kweli ni mekati ya muno kutala otaleni wa kula ni mekati te muno kuni twitha twikuta bimondo asu onde muthenya wa umundi kwacha nondo sa nenge twesa umundi twende mama tu Wednesday nito Erastus kitu kwanza mo ni kuendea osese mosio nondo tuwetua kukwike ya mauvo undo utali wa kula uende muno kipita kecha president twithiani kwacha na kwa nita wa Steven Mwema ni muvyana nda yako hapa panelist maitu Erastus ndio ondela matelese pote ngalikuwa yengi na indi undo wa mina kutagwe tuikala twini tukwitha twendena ku update kunenga mavo mpaka musumbi wa kwatangaswe na nolangi maibile ilengi wisethia ni mabikia kutangaso nondo kwacha no beko kwa ba twibika bukwa oyu na ni muvyana nda nondo akusiaisia tuko manelenge kwenda ni kwa mwe